ana ono jaye aka me nkwa dia man me bofu ni hwe ajima no me ne kare mu na nam bosame bia ono timi nya fo me se me nya fo na bosame we bosame num na frim ansa na bosame hia aba bosame num no wa he bosame na wo bisa me nyem bisa wo mo aha bosame num no bedu se aya bosame na bosame num no wa he na bosame bedu ya kanyina wa ha no ono wa de fie ade kia wa fraya no bisa mo se mo ko adwuma ya wa jema mutesa na mo ko adwuma mo ni time book a mo enter time book no me ne kare mu won kosuku mo so kosuku dia won kosuku no wa twa time book no ne de kan ja ya kosu bo ntena wa ja ya na ye be de hu sam para mo ko adwuma no e de record na wo ho e be kire sam pa mo ko adwuma record na wo ho se obesa ya se ya bajima asa ewo eno an so de phone wa from but mo ye duty a on ma ho e mehwe se mo ko on ba ya ba na ya mba ni ko nya mfie ba ko obo ha ba ko pada ma ho no sa office no so no ye ne na yesiwe ye ne na kopie ye o ho na mo se strategy ma ho na strategy me strategy ma ye ne na bi o asowasi igom ho na health insurance office no aya foforo sa mo se bank BC oho odo to be robber onu na face ya onu na face ya yo basilanchi so kasi so jima basilanchi wase okay basilanchi sa kwa ni ma hana yawo na o maye se mbanu mo ya num okay yo ye ko ahoma no so na ye ni panyin ni bi edi enkomo na yembisa no say anyembia no wasem ye no kre Madam Rose, good afternoon. Okay, ye try say ye benya edwuma no once ye di nkomo nyina ye mfa company ni din no entudwa sometimes aya na asem no enu hu hia ye more than say ye begu company bi enimu ase enu ti na ye mfa company ni din no entudwa company documents ni nyina egu ye nim e wo hanom say but professionalism any ethics of the profession intino ye pese be company ni edin se be ya yengu obi adwuma na emom asem no say na asem no esitie no na edi ho enkomo nti yegusua etoto ahoma. Okay, Madam Rose, good afternoon. Good afternoon. Me ba cho ho ye de ye de nyame aspa me gidi say enkomo ya ye di me de minim company kro a o ya accountant e wo ho na sanya na me kan professionalism intino ye pese be company ni edin because ye pese ye begu obi adwuma. Me pa cho say madam a o ye accountant e security company bi ne eni wudi nkomo yi. Please, before you speak, okay. I don't know when should we say this. Okay. All right. No. Let me introduce myself then. Good afternoon again. My name is Beatrice Biogabra. I work with Akoma FM Kumasi. All right. Okay. So I have somebody who claims to work for your company. We have not mentioned your company's name. We called one of your officers here in Kumasi, and the person gave us your contact to call you because you can respond to whatever the man is saying. So can I go on now? Okay. Pacho, ubetimi akatwi kakra, and now we should do the English. All right. Okay. Eti papa ba ko wo yenim ha. You say a friend of Sally Fugariba. Oye adwuma ema o security company. Me pacho, oye adwuma, oye accountant or security company ya ye ken. Ye pese ebo company ni di. If you are comfortable to mention it yourself, that's fine. That's fine. Okay, thank you. Papa not see yenim ha say ya or see a friend of Sally Fugariba. Na only ye adwuma for 5 months. Getting to 6 and now papa meboa. Okay. Or more office now, more guarded as one health insurance office or na busumi nsia getting to 6 months ni wa ye adwuma aketua mbae obi sabia na aye bibi foforo e na odi asem na bedan ye sem mboa no ye mboa no na ketua egom no ntimi ntua ne dan ka ntimi ntua ne ma school sem ensem bebre e ba cho ubetimi a kire ye okra e den na esi so that obenya clear understanding. Okay, please, Mr. Please, you
Okay. Na why not drink so more credit? Channel no man do I Mindi. don't see the reason why you should go to radio. Now also nas the didn't now nas na yes because me dem inji this nantie na ma nas na yes. Say no. Okay, it's here for mon your Facebook or your papa Sally Fugariba. Ne nine no so one nantie sa no ye de to Facebook or no ma hwe. Papa Facebook or ne da ho no. Also one nine no nantie na ma nine na yes say. Nantie na se me ko na ma na yesa. Sa ye be ma ye na be dia dance o. Me dia man kola be kura ni ho mo honam. E kura ni wo honam. Ni kuro me fu babia o ye kese kura ni ho. Kuro kese kura ni ho. O mo ma o say security for your mama uniform. Uniform a person no when then utumi dey say uniform ofie. Ah say your mama uniform o say your mama boot kan. Boot kan ho. Na nti wo hye boot ni dia say wo 90 men papa. Eh nantie no som. Nantie no som. Free as we ahisa estate. What you saying estate? One nante koshi as washi gom. Ba we slanji kesi no ho. Anapa anyembre. Anapa anyembre. Ay antina yasa. Yasa kura wo mam se kan fanko doctor. Ya mam se kan mind ma. Mati ma ko doctor. It's one na yes eh we no kra na ehu no. It's when na your na onan ho no. No. Na wo sre. Why ndai? Wala tena we nante. Sana tena de. Why ndai? It's dia here utimi site me de she boot no. Boot no dia se dia fia. Oh. We ni de o chale no. Chale no na me se. Me nante am du twitwi fom no. Enti chale no so kra ni are. And I don't know. Chale na no are. Sana tia. Anya baba gari ba so do. Me twitwi fom no. Oni na ma wa wi sa no. We te sa no ntumi fa hwe fu mu. Oh. Sama wa hono no. Yo, etiefo ensam no ye de BS re now so are ho papa because me catch am say ye nuanom security companies no me personally Aunty Bea me ti dwom ai maintain ya me biase because anka security man de obefa no youthful age ni mo at least abro so kra na o de fa ne say kwata kra 60 years and you still never say ahoden kakra na papa ya me ne ti am ni di nkom papa was 79 years me am papa say bi owo me or 79 and I was 76 na 76 pa sa wo say ya fa security company na nchemebo omudi no kwa na mintime mo ya fra omo na me se omo mbonche no mo abade a che e be company ni di na mo hwe papa panyi 76 years na ma fa no wo ye adwuma na bosome enum anansia ensiamu na ewe na 7.5 titiska no enne 753 Ghana cedis na muntua papa eka na papa ya nantia ma ne nan nyina papa it said ya hye da fa se kan atwitwa kama me ona na ide yesika atwitwa papa na kasa na se no e na reho so de sire manya sa pressure be kuno yo ye ba twa nkomo no so na ye di nkobo ya me nua bebe me ni di nkomo bi wokokwam ano pe me tisa wakasa wo sejo na nenra me tisa wakasa wo sejo na fidie na me se mi jovi mi sha Akoma FM 87.9 dem a besa 0 ya bebe yin so on page ma ye akoka kan na wa de no ko dem a ware ni ye rabasam ku aware It has an answer by intent. I'm brassin' it, my bra. Yansan, no cray, and then my day out my intent. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge, near the medal, Tompo, Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge, darling, near the medal, Tompo. Akoma FM 87.9 Kumasi.
Akoma 87.9 eye akoma mu nsam yesi akoma mu nsam ye dino de onnim na se enim de wo nipa akoma mu a anka ebe ha papa se nipa yi obepel na waka nsam de nyina de akyerɛw ebe wie no na akoye ensam bebre eno ti ene efre no akoma mu ensam eno we men ka masem me amasem na me ka eno so magye ama mo ho me mam good afternoon what na me two girls we say we omu di omonko me so me ka masem me so me ka o masem me so me ka o masem e yakoma mu nsam na nenso adom ye ne a ya share prisons achede shirt fe and the production team no eno a ye kan ye say na de enkomo ni nyinda e prisons achede enkomo e na ye bebo enkomo wa ha de na eno ebe ye ka ne kakra bi ye ne ye say ade na da weni as no unyi wo de ontimi nkoyi obedient ene ye be yi ya ye de ye wi a ni akoboa ye nua ba na obi kansem de kire no na afa de akowie nu sun na ohu bebia wo sun kono de abeto aye nti ene meboa na ma ne sun ya mama good afternoon na ya mama kwa ba edeba akoma mu nsam dwumedie so bebi bia mutie na mo hwe ye no idi edi beaches piega abra betimi afre me Aunty Bea me nua no mo emma ene emema ekukudam ebo ye chi ene edi dwumedie ye de ebre mo betimi ahwe ye ho Facebook akoma 879 ena YouTube enso mo behu yen ewo ho mo amubisa ye se na de TV so mo gya ekọ na da bi ye gya ekọ on say media general you say elections command center ntina watwi ya to aba na wie but post elections analysis ntina na watwi nyina mo de to wa TV3 any onua TV still na ye gusu a ye kan elections no ensem no say nyame de adom ye na watwi ye besi de na ye si Christmas na watwi ni mo no ne ya hwebe do de na elections no komo no de on beka na omo aka no na ye betimi ehu yen ewo TV no so na so without TV the show still goes on enti ka che wonu ase so so hu yen na ohwe yen dia ene onko Facebook anase TikTok na emom akoma dial no 87.9 eho na obi nso pese otie yen ewo radio so a obenya yen na enne me ba ni nyina me prepare for the program ni nyina na me security tipa na me dey ban ene asem bi abehia me ba officer no pay no na sansem ni de meja ma me nuanom no mo aka na security tipa enne na me matro se me dey ba be hye se ye be ko bro nyamu no hu on se be ko bro nyamu se ya na nkofo so strategize apɛ kwan on be fa so a ye nuanom bi no omo de 7 ebeda no mo 14 intended security tipa me de airbrem no o say aya jai say wo book appointment na wo ka won sem bebre e wo phone so a kire obi a won hyeda anim no so avoid giving out information about yourself or making appointment with strangers over the phone and the phone ya ekita ye nipa no wudi mu no no wa fro say wrong line kra na ye fro saying na wo he me wrong line to pay me information sa no o pay de ayeden na wo te trotrom wo te taxi wo bebia nipa bebre wo na wo ye transactions ai me kita 10,000 bi wo me ho me kita 15,000 bi wo me ho o si me nhia ne ha ye si me nhia na me first scan ema no me nuanom ne adofo no mo ahwe yi a ye be bu mu frakadam bi ma enne we kra de na enye phone so na me ka se me ye me program prep no me buy number 2 KC e wo ye office na me ma me nua ma na kwa be na nkomo no de ma je wo me enu era good afternoon Aunty Bea bokode era de adom na so ye de nyame asepa yesu adom enso me ho ye papa na akokra ne abrewa ne no masia yare abom say the pressure nkwa no de ma ye so life goes on we papa na yare ne ho ato na maame na yare na wo de asan ne yare no me enu nyina say omuguo it this time is you Gabra cool down ati stop giving us pressure. The pressure is getting worse. The pressure is but radeni obuafo Peggy it say Aunty Bea no tamfuma ye hwe nyina ye nsasa aka ede nyame ase enti ye ho ye pa rade ma mo sase aka ede nyame ase na mame ntoma mo mienu de obehya ase no ahya ase me wi ana ne sister na sem no na nka ye pesa sister na ambra na obeka ne numa na ne enu sanka bibi besi ama na kwa ke ne kasa nka ye record ye na nka be bo metiefuo tie from the horse's own mouth but emergency bi ni papa wo send papa be fa no kono kopes kama no sai ko o so free Pristia yo era Aunty Bea bronya kakra ye be se bronya ne beba na ye ya kosi 1st January 2025 ama ye di new year no so akoguo no
emu nsɛm ne dɔɔso ba sɛ ɔhwɛ ɔmo so yie dia enwa ubenyina da ne tupe ye ka ne awie ne sɛ anɔpɛ yɛ wɔ ha no ma yɛ sister ba ko anim hantwe so ɔde Vivian ofi Pristia opamade na wo so obeto ne line ne polyester ne ho sɛ sempane ne ahoma ne de keka ho no de akɔ akɔyɛ na adwuma sika kita no wabedru kumasi anadwo no bienu adama ade akye ya em sɛ omutimi na me ya me ka sɛ safo no madi adru ayo omo be ye ka ho ɛna na me bisa sa do omo tubibu so ana omo wani safo no omo wani babasia ne yonko babasia timi atete na di ne nta me ya me nwanwante bi me si nipa kɔ ne tia ne mpabo ne chima ne tofo yes ɛna ɔno asa koto nsuo ne ma ne sɛ gye mo onai so ice block ne ma ne onai ne ha onai ne ne pe so hye trousers ɛsɛ me bisa sa questions na sɛ wo hye tra ɛyɛ de no ho sɛ wo hye tra na ɛde no ho sɛ wa ɛyɛ ɔno ane tia ne mpabo ne chi ne hye na yɛ adwuma na ba ko ne gyina afa na wo hye de ekoso nyina sɛ yɛ sɛ ɔmo communicate beginning no na wa kyerɛ sɛ bia wo mimi gyina akomafo ani mu ase nti gyina mo main entrance wo sɛ won sɛ wo so gyina wo hu ha wo mu sɛ nipa kagetia na sɛ nipa no dɔso but sɛ wo ai sɛ ha na me hwa ɛhɔ na wadwen wo untwo wani kura ti hɔ na nani hwa ɛna wo hu de ekoso nyina nti wo to nsuo wo to blog de ama no wo yɛ bibia no ohu wo so manya nam yes ɛna mpanyin so sɛ bi da bia kura se ni ba kuru ana sɛ bi kwase abɛkuru de bia ana bronya kakra ya yebedi so de ba bi edua kokoo ni ade ye mfuo ni ade na nse ya no mota ba kurom beto ne ma ne sika de beye e beto ne ma kakra ko ti ya ne se wo che se ye ye otoma na ni ade no se na wo kɔ he wo se me ba kurom beto ne ma na me na ade ba ko a kyire ma adwen kakra me nsam blame ni bebre no ene se da bia me bisa no se da bia oba kurom beto ne ma oto no Dubai ho nipa na akoto ne ma no ho ntu kwan wo hia obi o se wo kwan wo se me kofa ne ma ade pam ho ne ma o se yenko China mall wo so mba China mall ha dan be hu sa de kro no kra ye ton bi wo ho no fall for it odi na chi omo ko kwansi ade afo kwansi no hia ndifo ba no se hey abaya wato no se matodi no se oh kra me hu se sasa di wechi ni se no koma Dr. Mensa sasa di wechi ni se na yetutu na Mensa busa so di kind first one na oteto yo hu no edi nkomo e fa ne ho o se ai nti feedback no de koy o de ma ba akono ti na ba akono nya info na wi a wo Pristia na we ni ade mabusu wabusuam se no so keka nyina na asiso na tom wadi Everybody na nya kopo ara abusia for he asamara ho but said your sister na ye narration I we send ko no na ti akoja ni wo kana de na enso ni nyina mu de besi bi aye na che se Aunty Bea adi e wa no se wo kwai no so me kofa ne na sister yi say yen kwa China mo no so me wo kofa ne ma so pra me se sa me total robbers ene me ne mbeko no so e kan ene yen fa pragia yen fa pragia na di fo ba na tue 50 Ghana wo so mo srente so ne boarding abobo pragia ne nte so ana o se wo bi obagi ano no a di fo ba no e ye fast no tue 50 Ghana so the 50 be yin nam to oji 50 Ghana no mu kwisi mu ye ko China mo e no mu di free pampas so ayi ni mu Hassan Akoma FM no mo branch fire chire se de okọ atamo ho odua no yi ni si ani mo se munyina akwanchire bi wo ho pragiera ne ko aka wonno Pristia ni no difo ba no e na agenda nyame no agenda hwan nyame de no to nsuo ma ne self fan ho ono ni agenda nyame no Good Samaritan ti agenda nyame Vivian no e na difo ba e ba na difo ba ne be ka kire mo se wo agenda nyame wo so kula ufie nya se ni entifa bag ne bra jinsio kobompa yegu so bra na menya akwankyere ma ensio no manyizi nyina agenda nyame age okọ no se me bag ni ska wo mu according to Vivian no oso obi e bag ni na for all you know na sika no etani na pepese lot of people go ase ese nkumpon tuago ne ska kakra go ani we were according to all kana yam nesre ban so obi ani blessam sa what is sister neska wo mpa sika kuduo na obi eso kire me you don't know obi e bag ni wo huska for all you know me say 100 is etani ba ko de aka nyina ngura pepes to yes ana di for baage agenda nyame ko bompa ya ba aha de ma Vivian no say gina hwe me bag ma me na me kwa aba wo de ma agenda nyame
You can't say or the my Vivian so show me bag in so mammy say odi for bad na aka chen se mon kwobon paye no se ni me nua ba wo na me no nam enam enti jime bag in ska wo mtu so mu yie mami aha wo trick no okay ti Vivian na je no e no kwobon paye te sa agenda nyame na kwobon paye no oba na du Vivian no so no odi for bad no so se Vivian so eduru so cobra no so se ni me so me sika ni oyi ne phone se fa phone ka ho fa shem o bom paye ni se phone ka ho se be ya betimi on so ni abere yesu yiri woni bom paye ba fiefuo mu njamio na mo ame o so ka che ne se ehwe ase na ahwe ye ne krampo no nyame na ajo nya san ka bubu agu fom ka utimi sorry sabre nka oda hoda station o Christian station ayo fom ho na de so nso ehu ni suro o sa de phone ka ho o se ye Android phone ba ko na key pass de ba ko no di shame ma na oja uko bom pai no se mi ko dua bi ase ye kire he ya dua ka se o se po bi esi ye no ko juna ase na yesu Christian nyame oh oba ya agenda nyame o di fo ba o mo ko otilo o ma tupi afejan o ma njane phones ne kura nguwa ama no ye firi wo se mani su birimi na ye tu ko wiye mu no ye tu ko wiye hu so se bebiri no sister say na na show no ne bag ni Vivian no 50,000 Ghana cedis choppable money can it is kakra kura guso can it is can ma e be fa ne ma ne de o sister ska na nyame de amanfo sikara me sina botre wo mo de adi o ba money na 150 million ai obi asmo kan o cedis so o cedis wasi amanfo sika eso ka ho amane o si ne sika nka supporting na o de sika boti o de be fa ne ma de 15,000 ba de kakra sugugu yes o mo de na ne phones mi phones mi nti o de ba ha se yenya ne de ya ma ne lorry fem ko Christian na ye kan de kire no so o ka bi no se ne wa fa kreba ana se se ne wa fa ba na ne wa fa pe kakra ma ne de fa ka ko Christian na ya ye die late akoma cha die ne kura ye je no aye din ye hu so amafo a hye ye bo ne nsem wa aba no ene kura ye from kron so melu so ona bo so wa winti wo no oni bi ba ko so da fam wo ne nan asna mo hu sabio ni friend ni mo bo dia atu ni o se ye ni mabo ya afo ne so na bo kafra enti ye nua na ba na sem ne ko Peggy fa kakra so e na wo hu ne say ye de ne mama okay fu ana si abusia bronya kakra ye be si e be di awie se ye ni wie obi ama na ni na okay na ajan ye kan say agenda nyame fo ne nam agenda 1 agenda 2 fo o mani abre on say the system no so asia ye ne ne ma ekọ no pressure wo wura the pressure is getting worse wunya twa ho kakra bi ade ukọ uti kro betwa ko ti mu ani na ho okay kankan ya ye tutu kwan ye bekumase no ye be fa ne ama ko etesi a pressure ni nyama mpo de obi si no na ye on the 12 ye de obi ko tu ka se wo 24th dey de dey next week ni mu de bia ye fa de pedua ni kra na akọ so ahu mon twen ye di bro nya wi ma beto na ya na bibisa no se sika ne da ho a o twen akodu bro nya ne santi ya na aba na se madrash ne koso na ye ofa na se ebi o so no maboa no se be dru sa time na ya na de tokosro nti no be fa ko go bebre ya no so ya na eboa mama obi amana ni na ona di agro mo do ni pedua be ko e se Vivian age na ni so no o de di okwe aju ato asoma me Aunty Bea ya asemu ni nyina nko wie ne ko wie gidie so gidie o Aunty Bea eye gidie na se wonji ni penni a enka waba e baba be to niema wato fom gu Samaritan na bombodin aboa wo dani de nyina wo bakro bebe akofa niema na wa na akofa no enne de yesi bese ko China mo me de me wi asamba ho onto abontumpunu mo ti sana me di magro Aunty Bea madam fo no na ye ko hia awura wo ye den rent me nya madam fo because wo na menimo ena wo ena meni wadi agorache ena wo ena menya gidie kakra wo mu se me kofa awura beka ho a anhwe na gidie na me wo ma wo na maba bichim nse bia na awura nyini papa intimidie nyaka se kwa menyimi uni wota ba krom wotimi amama besia mienu besia so bo ye mpenyimfo kakra so amanyini ai Aunty Bea abombodin ayo fakadam sei awura hosem na minim sasa ne ma ne ko na me say obi e ko adwuma obompaye san krofo no so bompaye first na ye wonofo ayira wakuso kuma ayira wo huna bobo ho banwa na ne na wonam Dr. Mensa na wo sane abakegeti a obete
mo be fa niam ni nyina mo so mo botom yo na akonfo unyanka sa na obo botope ye wo se skasha ho jimifo obi ahwe ni sika yie tene o tiemu sa na be wo se ampa mo be wa ni bo na sa wo bi o bag bo na sa wo tutu botom Aunty Bea ni ye tata o eduachi obaji sisia wo trick no trick no Aunty ekoso papa men kase ye nua no wagimi edi no ebetimi edi me soso na enye gidie be nko na sister wo free Pristia abedru amachi no mienu ananya sa na Aunty Bea mo ridi die be na ala no mienu wo se wo ti kumase no kagetia no ana wo ti ye fa se asokwa ase no wo mbeda kagetia ahomache sa enka sa wo be fa niam no ni nyina na hia wo Pristia station ho iti also so no so aba no so be se be fa niam o se whatever it is woni na nhya wo ye pra de ya ma wo di babia wo fa wo niam enti ho na shut the pampa so ni ba ho ye fa ai ade fo de na kum kwasea e mento sabi Aunty Bea ntufo ekoso obefo VIP bus de oni ne betina mu no ono onfa hu se ono 200 series e de konkran obetwa because 200 series no obenya abro ono obetina se obehya se ni wadi nkomo obefa uyonko o ba as or mouth helping hand Aunty Bea we see ya no tutu bag m obi kra ti mi da no aka cho se isanse wo na me ne wotie ni ntino ende agebe bag ye dey epita me sabas ni sia e ho no won siku Aunty Bea obesi last 2 weeks mi ami hu bi bas white nkitinkiti said obi sisi no yonko aso mo ka ni mu no otutu ni boto na ni sika nim o se wo na wutu mi botom o se nyame na mse bra untimi ebo no wa yedu police station ye yinima o checking note nyina mpa e hye bra mpa bom wow ye foka na ahomache 1 am aye ba kumase ene ebedu kono ngona sa de ni siye enti on phone ne distance no what I say on phone ne distance no eye na djuma oye metima ansa woni chese am kofa nema beton embe set agenda bia wo platform tmisiro o Aunty Bea ti ye kan ye me ni na ho okay said the rakam say bronye ye yesimu yi na ese 7 December December aba ya wie saa na bronya no so ba no memma obi mfa so kwa na ne wa chenchena sese ya sem 15,000 rebe se be ya obenya 100 series dakro no enya sem ketwa na 1 million saa 150 obi di kwa mabesia eno kura na ye mareho no e ma na nya wareho me kai be 2-3 years ago we dey yesrem Akoma mu nsem na be ba so but mu yemfa we so mfam because season na ye be remi die saa na e be koso na ye wo shop bi wo Chapacha estate area mu ho no na say ma me mpanyimfo saa te say de sister ka say o hia wo mu o ma dress te say de o mo so beto niama nti o mo ba de scan ekita wo no e ye fake nti o mo ba o mo na mienu miensa nti no o ya say we to ye na no na wa dwe ko no so ay say o sesa ma na we so abegina wo no sa no mba niama no me to we ye say nti a confuse you nti sa wa dwe amba so na wan wie na se wan hwe ska na omodi ama na eyo se me mu betina okra na ye nto hweo na we ya bo to ade be 300 we se me to se no u be wie na obekọ no faking kwa na ye faking kwa Chapacha estate wo na ma no na omo nam ho papa enti ye shamara ye be di bro nyen obi diska bi aba na oba beta ade a ye sere o ma weni na ho iska ne hwe na omo twa egum ye di fake o se me di bro nyedwa obeto mo watoti tomatoes ne sanya mani nyina ya kura ne se mama fake iska no mutwa na kase mu na da bi say money no do no the one city for you what dey 50 Ghana no waje 150 it's no that is it yes wasi aju product cross idea na wa kwa sorry kwasi da wa bompa ye enti mpa ye ya wa boya kajetia so sa be bompa ya asa aka ho ene ye gidie phone na sabio ya wo no wa ko share obi 1 day 2 hours wa ka sorry wo ko nyina o sa sorry na wo ko ne de sa de na ma wo de bompa ye da na praku a ye de wo fo prage ya enfichire bi ne ye be ka to so bompa ye ko na ko bompa ye de na nyankopon enyi sa ha no mfuru so enti wo kwa so ya wo bompa ya na da ku pempa ne be me nyankopon aye de o prama o o ka na so ka chen say mo ma so le de mo so la mo se yesu sun so le fo ye ya beifo aha o de ho ni BT video okay e na watom ana adehimai ho no
e ho no mo yes agana 1 agana 2 tie no so ya mo hwe ye pampa so ube duru ono na mo gu ono mo ye eno mama ibetimi age raw dross nyina de aka efa agana 1 agana 2 omo efa adeshimai pampa so ombetimi chese ade ni bedi wa ma chese obewie no ohun ne manyi no mbeje e ho no mo de semina ye phones ne sa ene PZ e ho de PZ so ne omo agana 1 agana 2 ne sonko sa omedi kam wadibi na wodi wie na ase wo kwa me say wobusu apanyi kura bomba wura no box nyina aka ho omo chese omo be condemn I see who the naked ready e tie eno omoto de omoto tie na obedu na ma be say gina ho obe say already emu da ho mama obedi 1 million obewie na osika 100 million na wa commit ho 2 wie na ase won tu bie ma wo tu bie wa wo beto won tu wodi okay enti for we Esma steps Esma step part 1 eno ene ye de abremu no ma weni na ho wa ma weni anda ho a obi de obesen ukita wo phone obi say sister bi wo phone na fo wa ha mesraw ade fu bebrebe no ubewie na akwakoto amane woni bebi a wo fa woni amadada even if woni ho krampo na wo de pe shops ni bi na bi say enra ye na ma ye koto prison na de enye shop owners na ye se ye pe we bi ato he ne ye nko ye pe we bi ato he ne ye nko kumasi pa ni esiensa ka mokrasi ni dem bi ene ye nam roma ye wo de bi se bi say ye pe we bi ato he ne ye mfa ena shop owners na echi o mo nkwa enti ye kwa bro so ya nsan yes so na de ni na de echi ai o si de mama si de ye nto no he ya ne nsan you get it enti ye pa ma cho mama ye ni na ho pa na otwe mienu ba ko mienu akada ye ni bronya semi de ye be bu nkofo pa yo ene ye ka se be ka prisons achede ho asem ene o show your production team na executive producer ya mo fa no nto so na ye hu ono so hye ni prisons achede ni uniform na ene ya hye na ye de abetina ha no e ra hye ne de spartans hye ne de peggy hye ne de na me nso me hye me de ni nyina ne se ne na awotwe pep na watching anamebua ene na watching ya wada sesa bredi ni ediki akọ prisons achede part 1 ni akwaba na prisons achede part 1 no eho eye central prisons eho no mo doso papa umchom 2000 and coins last time eniom kasa na no mkra no 2000 so nam 2000 coins bro nya mukra de aya na crime ne doso ti sabe ye to abawie ya nkofo di nyamra sami se mami ya chi omu mi no asa koma ka ho you get it sure ye be chi omo soso enti adofo ye sha ade ya si a che se be busumi mienu ni ana mas October ni mu na ye launch ya bo hu de hura nti busumi mienu mu na ye wrei ya ye hu de ya kasa ye so afremu busumi mienu ye nuanom a mutie Akoma na ye bibia mo se ye mo da Akoma so nti enim se mo so yenso ye da mo so Akoma so na mutie ye enuanom ni adofo eniama no mama ye bi na emum akakakra yesremu Peggy Shasie ewia bra bewie yo Aunty Bea me de me betena ha enye ne tenten bia asem oma ye bida project bia ne ho Akoma mu nsem Aunty Bea kukuru oma ye nim abu ase ti yesre wo mo prisons ni so oma ye nim nwu ase perception na ni penya wo prison prisoners for no Aunty Bea mi se obi afie o me ka ne sa obi wo ha won temase mi se obi afie yeti krom ha ema a whole lawyer wakodem lecturers omodem politicians omodem innocent people na hwan de oye ye de wanye o ye mo ye ntu odem esan ye de ne ko entimika se ho ye obi afie a obi nim da obi be ko honom ye bompa ye esi saade na no kwan nanso eba ne sa Aunty Bea wo be ye ne den ne senti ene ya kan prisoners for no aka me no mienu ho na ye pese dani duo ye no mo ekoto nsa edidi na ye bombodin se omo a ye bombodin se omo be sese free omo ne ma bone na omo ye mu no omo be ba abonti na Aunty Bea omo be se me ni wo mienu eni kwanse etu omo ajeje mu arechichire hoyi nipa na obenya free no onom enti Akoma mu nsem ene Akoma FM ye say on the 24th of December eye mention prisons and on 19th of December eno so eye Kumasi prisons nti yesre adofo
kitwa bi ensu adodo bi andoso de mo de bebre bia akoma mu nsem en akoma fm ye begye na ya damose Aunty Bea yo mame nko chief executive producer ho na ono so emfa ne de entum nana enkomo ya ye die on kabi enti ene wo so kabi na ye hwese se ne de se ye prison sache de enkomo ne ye bebo nana wadaroma pacho so fakakra etu ye tie fu ani mai aya mpenefo kan ese ba kofo ne kodi fan ene mai from nyina mfantifo ti asantifo kakasa bi se obi amane esan obi ye menkae abusuani adofo bi ya mejo mahama de nchrobo ase menyi ni se kromu ni nyina ne kodi se adwuma no enso ye chichi no e kam ya se kromu de me ya chi obi ha esanse ni enya hu ne wa ye sa ti ase ye chi asem mi free baby e beto kwen we nya kamafo a e de wo beko nti ya na ye kan se ya obi bisa Yesu obi bisa nse na wo de da be na wo ye boni a wo koda afiase enso wo se me koda ho nchire mo ni se ni obi da ho a wa mfi no no e che se me na me koda ho a kasa na wo be ye nti wo ye ma onua wa ya ma Awurade se wo so be di obi boni achi a de oni ni tifie wo ba mpo a no aduane ma ni di mpo ye obone da ka che no kom so ti ase but Onyankopon a kire se me yemfa boni entu abone ka onipa bia ne wo fin se wa hoden but wa hoden kan ho ti papa ya nsenyum bi o se onipa ne twasika enso Nyankopon e na de church ti ne wo no fa bia adoye nya de oben wonko adoye nya de onim no nko ne wonim no na wonim so wa ho kire mu no ono de no Nyankopon hwehwe enti ye besre se brewe mu moma enka yakoma ahode Nyankopon de ache okwa ayempo ama wonye ne da so se obedi bronya no e ya dom nti hwe ne ho na so fa ye bibi ma wonua ye besre kitua bia nsa mpanimfo se tietia ene botoa akotia banso ne anwene Aunty Bea ohwe se wonni wabusua e bia wo yere anasa woni ukunu ne nkwada ma bia nsa kama mu ye num na mutifie ho hwe ede sika sen na ya mu di kodwom mu di sen na hwe nipa eko 2000 ewo fie ba akom ne enu aduane ama wo nya sem ketwa nti ati ye kuma yete ase se omun kwan enam nim enchini nim o se nipa 2000 enkwan so so do nchini batumu a uhia no botom eye botom sa na punai de omodege series 10 series no uhwe makoma ko 10 kura gu nipa 2000 aduane mu a enko ba bia nti ese ho mu ni nchini because aban na twa 1 cedi 80 pesos se di mu mprensa ko pem sa ade bechi nti anopa 6 cedis 60 pesos 60 pesos ewia 60 pesos na numere 60 pesos koko bi wo Christian service kwa no so me da bia me mbeto kofi me nkwada amiensa no me tokoko esi kire nka ho koko no nko 20 cedis pa no nka bibia nka koko no nko nkwada amiensa no nti se papa pani na oda afiase 86 cedis a ye be chane se 60 pesos enyes 1 cedi mpo 60 pesos ice water sika pure water sika ano odin ti ebesre ye afamudie ba ko fo nsan so nyame ni kata ye se benu susu a emia ti fa so de kakra be so na bunye du ne nuanom no anya hwempo ya fa ne se bronya ba ko ye mu so anya ni gie kakra anya hwe so firi ho ba obekai ya wa fa mu na wakai da kurubi enamoso eni gie kakra e ba na brabo o afiaso Aunty Bea ento aso ni msa adofo e ka wa koma no be ye bibi kro we mu de mse ya na ye tatisa ye pe last minute ti na otwe ba ko aka di msa manfo be ye show ye hwe omoni na otwe ba ko na chese omo de ba ya wada na nana eno be ko part 2 na ba ya wada enkachi okay esan say if you hot to 19th na 24th nso da yanim okay ntino se bia ho ade ntimi amwa ya kosi ukuada o de ba ya wada o de be fiada ye beji men share prisons enso ho krobia santo kotoko na so ye ene yeko nso fa ho jim na bua bi ye da se papa na se panyi kasa wi a
anase panyi dware wi ana nkensu asa awurade anyama sa na ehia nti wo so fa sa anyama ntutu dwama me Aunty Bea de nko wadi kia kan tenti nti de anyama yehia na awie ni na okay se eba na anyama yehia de a abusua ade biara yedi ko nipadua mu ema no yie ade biara yedi ko nipadua ni mu ema no yie with the exception of ensa ebro and afi energy drinks eno die yentimenji aphrodisiacs eno die yenji na mum die yedi ko yemu die enum ko yemu ye bia ema nipadua ne ti apo no o de ba ye beje ebi te se emo gari beans tin tomatoes anwa engo samina de di dware de di sinema washing powder toothbrush toothpaste chale wate prior chese scrubbing bra any amade doso name them disinfectant yes remo wa wo fie na bia wo yesa power zone bi yes na yes. wow to fie wo won san oduma bia wo ye washing soap ne I can say antiseptic samina yi bi ni ade a yes remo liquid soap yes wo ye bi sa no frɛ ye ne a wo de gallon ba kokora mpa abeso yasen ma yemfa nko yesremo na yemfa nko ka ho yenya kakra fine wada romanti yeguso sere se mo mane no so kakra na nya fe ensa maka me se senka ye central fo nko ade a kade ye nya ne ye kama ye bi ama na bro so nhia fo be su se die so tro na ba kwa be ka ho yete ye ba bi ye su ye me nhia fo so si ye ni omodie na be ma na ye de na su ye wogidie mapa e wo nyame mu eni yetie from se mo behye mo ho nyam mo ma yani mo hu ase nti yesre mo ade biara aye di ko ni padwe mo yeye sanitary pad kan emma no sanitary pads yesre mo mo fa bi me kan ye ho tea rose ye je je wo bia ensuo wo de se wo ye sachet water company a ubre bia ye beje ya bodin oh ye beda wase dodo ye besre twedi amponyankropon hira de amawo ti mo amoyeye ensuo no sachet no ye pebi ye nya be $500 kra ye beje ni adamase de hian sa de be chia no pa eda na ye kono mun ko yingu o maye ohun yesre mo mo be yigu ade aye tiate na ma ko ye gu na ya ko ye wo ti yesre mo ana mo aya mo lettuce ne so yesre mo na ye lettuce no na munye maye ye mfa mpa ibonta mo chien se ye wi a 22nd man sa na be ko menshia ne be kwa ye asori wo ka ti ye be gina mu dia bompa ye de mo be point of contact ya shenya mi shadi ama shire mu nyina mu din dia ko ne yakɔ de akɔto water ne so ne abompa ye guso na ye nhwɛ senyame onhyira mo a na mo nhwɛ senyame onhyira mo a nti prisons akyɛde enkomo no ɛha ɛna ye de besi na sɛ nea ewra ne pagi ne wɔfa ɛkan ye no mwadom yɛn pa nanso sɛ yenye bi kan bie mu a ɛbɛboa yɛn pa esanse ye hwɛ nneɛma ne yɛ sɛ yɛbɛkyɛmu mienu na ɛden nti efiri na nkɔpem ya wada ne next week the following week ne de anka mo de bi ɛka ho a anka yebetimi aboa ye yie papa nti mo amode niam abrɛ ne de na ye kase ebo mu din a ade besa ye betwen nyame ya adom ne ye donations din na ewia every single individual the odi product ne brɛ ye the send this ka brɛ ye de be bo mu nyina mu din na ye appreciate mo kese papa na ye kase ye enra ye call round no ebi ye kɔtɔ niam ebi no ma bi si na mo ntomo mo ne nka hwan aya na mo kwante I no I also mo ntomo money na aya na mo money so mo pepa enti pa cho so wutiem na otomo money na betimi abecha ye money bucket ba ko ana kenten ba ko kenten na me kacha ma me anu anwumre me ko hwe no say o yeso momoy no tin kwani ma no wat nam kakra wo enti pa cho say wo so wutiem na otomo money a me pe money pa kakoso ye fine too momo no your pa na it's in Pacho, would say now Tom money, and now the better with the choice. And I say, would you also say, Obi horse and this cannot small fan way specifically? Yes, it is all the open sea false can Tom money. Would you all send the now Freya was in Pacho until being Peggy near Ramuko Jomwa, one fan Tom money, Asomudru. Na yen fan coma yemianum, tia the moon nama saying, Yami and Shamo. Maybe an anyama can ye nan won't mean to talk and fan back. Ba pe so ye ni sikem enra ye kase ye ko dwom nyina nkofo sika mo de abreye no ene ye di ko dwom no nti pe so de no ye ni sikem a ye pamacho ye momo number no ye 0530 507 849 0530
507-849 edi krabata no emu enti ubetimi ede woniama no nso ede abreye ewa ha eda mu nyina amase enne yakoma prisons achede no program ne koso na esan ede befefem na yenko ewra ho na mfa yenko yabo afo ye wie a yenkoma ho ohini bi ani obi awo o se won hwe ne ba 4 years ni ntomo mankoma ngoboni nyina tofa ede amamo oba no wa ha oba ba be kana sem ti enyi wa fidie no ai enkase na nti bi mo kasa dodo e command die die chire no de pa oyo ohene oni obi awo wo se won hwe ne ba era to so ma yo ene na ho aba sem abusia ye peskama Aunty Bea famo dwumadie no ho bra power specialist eba hospital wo mo se yen kan cho se apomodi aso ye no doso na emom de omanfo age atomo no eyo mo akache Dr. Akosi adua ya eba na yade hepatitis a wotenete on say afi 2022 Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners or association no womo eya abasobo dwumadi on age abasobo se eba na hepatitis B a wotenete nti yade bia afakọ afi oliver na srade adore ho eno so de kwa obehwe na waboa na bibia ye kama siatica yade no eso to asinti na echu wontimi 29 no fakọ Dr. Akosi adua ya ho dompe na bua na asa to afa ho owo ho aduro de ebeka si ani amawo osa ne kompo de misra wotenete eho aduro ho no enampa enkrabata no eye miensa enkranfo mo nkwa benya kokwa se ACP Main Road na afenso takradefo mo nkwa anaji estate yani anaji yeme primary school no ena ehwe animo fe ya select bosomche kwantempo no so wona kumasefo yeko yani Jasbo filling station no ena ehwe animo aya ka se ubesi ewo aya junction na doctor onimu de na twedi amponya nkropon adom nimdie eni nyansa ni sua hu ntino watena ja keka bom ede aye aduro eye adua ya heba malamix malaria fever and afa general body pains asietu hebaten heba mesha ne powder eboa na abustu immune system no jirika ji heba mesha wo be ma mesi yanum bi na edi umensem no eyiye kofke heba mesha wa wo ba wa kuhu mutie wo fe no fe ya no pebinom adua ya heba tonic wanu mu atu wontimi ni dia eno so wadro enie ubenya bia to wo misti heba mrom apidank heba mrom Fredimens wo kewo Dani heba shop wo mrom kwale na ka wo Ashtown 0244 544 422 and afa 0200 383831 o Fred Dr. Akosi adua ya obeje oso Charistic Ventures na akwafa Zahara Products ediaba adwaman so Zahara nupa no eye pa enti aya pebito ye wo Hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara Man capsules Zahara mixture no ankasa nso eka ho eno na ebua na boost immune system no na Zahara herbal products ne de ya to apeto mamu ba bia say ya pharmacy chemical announce herbal shop mo no wokwa woka ya de no a ye behwe so na ya yi ho aduro e de amount honam na ye wo ya ba ne be ma muntimi emu adwuma ye wo mpem no monso mu aduro ho yade bia abeka nipadua no ama nipadua no entimi entiapo entimi enyina ne naso no ye wo ho aduro e wo ye naso ye eye afre doctor na ene ni monkomo anase tunududu mu e wo 0246 348334 ana 0248 569335 na Charistic Ventures empenyfo enje wo so Dank Herbal Complex Limited wo signal wapi no a ena otu ase e wo nakachi na emmom de wode ne setampo atim so a manfo nyina gie atom omunim no e wo ho ene se ennamu anyalewa enti wo de si wakodi abobone wakowura tokro bi mu na tese ja oso asem akofa gono syphilis candidiasis ana sempo chlamydia e de abesti awoso ama wokọ tese woje ho ba bi enjia me kanfo eye Dank Herbal Complex Limited ene dia ma osefakọ na doctor wo ho adro tatahwe pa doctor me anya ntie se syphilis ebetimi amwoni afra ebetimi nso ama wo abodam entina ho ema ya de wei emfa saa ensunsuan so boni emfa emre ni pedua no wo bra Dank e wo ho ne sentifo ni kiremu e wona kache kuma sepechi number 2 one City Life Hybrid School no ena eben aya no afre Dr. Dank e wo 0266 593330 0244 017556 o friend wo bejo so na wapomude ho nsem fa na munyalwa ho nsensem no watimi ahwe ede amaum grow fine odenden edoni ne namompata mu manchia tokro biamu obeti yanka wo bra ye ka no bowura ho na ede enuro yi
etu awo e wo aboboa no the sentence na ho emma yade bia enka wo ento wo e wo bra grow fine eji hini eje ne samba e wo omanyi mu eduro no mese ne buofo pa enti ya ya pinchen car no ne tobi wo de yesa wa anya bi wo car ni mu anasa car no amba wo patamu a ya to apete say ya pharmacy chemical anasa herbal shops nyina mu no okwa wo so pe grow fine eduro no edi koko aye no wo de kasa eduro no edi koko aye no esan se o hwe ahosuo no a ye de koko emfonyini ato ho ai ya bo ya pemu mienu ahosuo ni so box no eye yellow color enti ya no wa hwe na wape bi ato ebebu papa unya bi esifie na munyina no pa no dining table no so wadi dia wi amupie no na munyina manum bi grow fine dia abusia wanto bi ankofia na wara esan se nua nua hodo mma na ahye mu ewo eye aduro ni mu wonse kokoo die aha wa woni mu faso die wo kokoo mu enti unya bi no ma ebebu anipadua no enyini ene ne nkan ko ubenya bi ato ewo misty eba mrom apidank mrom smart heba wo boase PFA ewo Tafo New Road Qualinak ewo Ashtown and Africans Walk ewo Enkran na opedodo mu dia na wa fre Dr. Grofine Dr. Mensis freno ewo 0244 596532 Grofine Herbal Tonic osi makes you grow fine na yemfa we yinwie nyankropon ya aduma bronya bosum ye mu ya ne de to so aduonu mienu ebesi eda kwesi ada anopa no nkono ye nyina ye turumika na yakobo ademu ewo Calvary Methodist Church Amokom ye ni Kumasi Sports Stadium no ene ben enti wodi oduru won ma maka no engina si ne wura sorry dem wo anopa no nkono na dwumadie sonko dwumadie kese ena ye di ewo ho ye ni Methodist asafi ena aka bomu eye Akoma Festival of 9 Lessons and Carols eno ne yeje ye beto choral music ahodo ye be Bible readings ye be kenkan ye beto nyom eda ne beto nyom pa nyasem ketwa enti ya bra ne be hwe me se mi gina ho no na meto nyom ye mama fishia po afia to ya odi ya bra mi ntu bi na wo hanya sa wo ma enti ye hia ye na ye hu nyom da no bi o fia bia beto nyom enyasem ketwa krema ne to no na mema ne base ni hia ye wachi o enye fedi agro ma bia wa yo ho enti na me ya adom hia ye on the 22nd December 2024 anopa 9 a.m. na yenhia ewo Calvary Methodist Church Amokom na enyumaku aso ya sen me edi dwumadie ebremo tete natural spices and our face Grace Phyto Clinic bra ne enu nyina yemom na yenye enhye Kristo die animonya me sanse bronya na ba ato nko ade a nyankopon wosaseda wosayeyi wosentontom tibra ne nyina nkamom na yemfa na seda ema no na yempagya no enhye ne din animonyam Akoma de yese odaye Akoma so International Prisons Officer 1 Aunty Bea enyum ne de bi umbeto na bi mo nyina wa bonsam ye beto nyum aha me de ne yemfa ntonyum kra yesa so enti na me back wo no aha na won ka se mo me back wo baby me de me ne nye hyase edi kwadu ebe kwadu ne de adwuma ya hyase se ye nti etadi yo me das papa podo ye International Prisons Officer number 2 and me number 1 nti odo so amboa ma ye nyane ama na mbenu ngwase me ni mienu nyina na yaje na ne kese no ya chechire dia aswa chief executive producer na Nabila odi na assistant status kojo sa akodie maka chom se enne enkomo ewa ha ye papa bi aha wabo moza waka fa obi oyin na enyi nsen onyi nsen ni wie oselalai ma hwa afraba ne da nti ho komo na yeba abebo enti ka che onua se onfa na fidie no enfa nto Akoma 87.9 na yembo enkomo na ansa na no ma mefa onko home sweet cereal legume mix na ekodi Tom Brown papa na ema wenum enya wode anopa no ope breakfast ahodin ewom na wode wo mani nyina betimi edidi a eye home sweet cereal legume mix we eye emo wheat ena soya beans ena yede aye ubenya bi ewo ba bia yedi dwa bia poku trading KJT Dr. Mensa Edum PZKO ebuakwa offenso tano so chese shop bia ukọ na ope breakfast product ni bia enkasa ope Tom Brown also ope home sweet cereal legume mix udi si jaswa acha 30 minutes na be ope esicha na de kakra gum ope ncha de kakra gum ope milka o de kakra so wo na wo kọ no na eduane no aye ready ope dodo etu atonwa eye 0246 697358 0246 697358 ana 054 6921728
0546921728 Obapa eti say Ami adumansi ohoye papa oye sure pacha bibi a hye pacha yo pacha odi ni baby a free buy pacha me di Janet ade no wan hwekra na okasa e be ba tu dia ya men hwe ho why na hwe manim eyeball to eyeball na yo mo nkomo why aha pacha say fro say me di Janet o free hin e buy pacha me free nzimana buy enzima hefa oh I don't know say me ni Greek enzima Western region enzima na mbisa enzima na wo si ana oni so kuma enzima wa ha mate aha tina ma me bisa wo say be ye tie fo so be hu baby poten a free ba Western enzima ena wato am wa heavy eni asem no so pa yo bo me Janet we hu enzima yo enzima poten hefa pa nyina se okay yo bo me nkomai pa na me ko school na medical ya wo ba ko dada ena me ko hia library fe ni jo intimation no ka kire me so pe me ena me ka chance medical wo ba ko dada nti me mpe na o se onya me rough oba wale nti me ni ko fi nko hu me ma me tampa so me ne ko hu me ma me na me ka chane se me pesa me ya rough nti am do wa ba fi me pesa me ma me ne papa mo hu se ni mpa me ne wo ho ni nti anche be 2 months na me be yale ama onu abeka cha me maame se menye na maame se wa mama akọ hospital ba omu hu se menye no onu ka so ni dia di na maame se okay enne ye nhwe ninsen a e ya sem papa nti o ka so be hwe me yare anim afi me kọ hospital me frɛ na onfi nti me maame ne me chimi chinchin yesa wa mfi me na maame to na nti omu ka se fibroid ntom be me operation nti ye kwa na doctor na ka kire me se daabi sane ade na ye na ye sunsum ade nti ye nkɔpa obi a oye sunsum ayi ansa ma be operation na ye kwa nti ampa so ma me ne hwɛ me te be ka 1 month na ma me ka se no kwa se fibroid ne wo ho by ninsen so ye den e wo ho nti on ma me na me den duru so na me ye week bi a edro no 100 cedis week bi a 100 cedis nti me ye edro ni sa ampa so nya me ado da me wo fibroid na me wo akola ne ka oh fibroid no o ye den na wo fibroid em te said you be a waka no sa wo chime na fibroid ni pie bai eh to aso nti na akola no na wa ye kiti na ne body na it say panyi body nti me ma me frɛ no catch or frɛ bla na catch ren na o say ono de onim say sa de we e wo by not names na ye di kan ka say wo di kan di bidi obi minim ne nti a o di kan di bidi odi mo no so the same thing na ade na ekoye nti ono de na o say onim say na e wo nti menya week no me wo Friday Tuesday no send me 100 cedi the following week Tuesday no send me and no 6 months nti menya 3 months na oba ho to oba ho no de nkola welcome de echuchu me 2 and a powder ba kunku ba ko o se enkra den a welcome eno na ye de ne a meden money 2 o se afa de meden money pacho me wo dant me nima dokro just all can ye atare na ne sa tintin ne ne nan aha de aya me de sha me be kua ne bi no aha afa na wa ma me hu na kan sai o ma ewra me da ase aha me na me sha me ba ne bi to aso no de kan no de powder ba ko status na se ba ko na pampers na ma de 48 no ba na mama brown or pampers pa soft care okay and all the can nti oba na o se okọ 2 weeks obeba na abeto akola ni di 2 weeks ni ehwe na wa o frɛ ne kra a wonfi nti me 6 months wo ho na me ba fi nti da ko na me ka cha me ma me se me kɔ akola ne papa na ma me si ma me poso so ma me nkɔ na me se o de ma me nkɔ mpese akola ne ko hu ne papa keke nti me de ne kɔ ye no wa adwuma me na me flɛ no nti me frɛ no ba nti ne egina adwuma na me de akola ne ma ne so nje akola na wo mfa na me hwɛ se me ye de ebe ka na akwa na beka se me nji ska but me ye no wamfi mi na wa adwuma mpo no pa twan e wota kwa nti me kɔ na bla bi ono so no so be ye ne ka we no ye adwuma akwa DVL na bla no frɛ me ode me to ode ne tena ne ka na me fa akola ne ka nti ye kɔ no frɛ ye kwan so se ye njina ho no oba ti oba na
one brand frame ma minima sama omo kan ede na ma me ka se me mfa akola na mbele fi na me see you na me ji akola na ye kono de 80 cedis e de kan ho eno ada na okoye sa wo na adwuma mu patran e na o ma 80 cedis okay eno anu no inti ye ba akola ni 9 months na ma me bi wo ye krom wo nim pa na me call ma me no na ma me ka kire me say obetre me blan e chira kwan mama akwa na ma me de you good ndi asem e kotu na ni ma me na be so asem ni wa hwa akwa na me see you tampa so me kwae no obi a me ko see ni so kwan no ho ye blan ne wo fa na me ko see ni so nti ma ankasa akwa na o se ma me ankasa akwa na etru ni me ni me fi a ufim se wo kwana se enye ho di a ansana wabo wa mani tampa so papa ne di me di na nim ye kwae ampa so na ye fi no o se ma me sa me ka kire se na je se oba ne se be man oba no ba na be man oba okay ene ya kwenti ya kwa ne maame so de maame nkasa efie na ma ba nti ono abehwe no aye bibia na msi yo mate nti me kwa de chi na oba ye friend ma ne ba obedi 3 days okọ no wa ma miska 30 cedis o mam 100 cedis am fa anya aduan ma nti de ka 30 cedis no eno ani score de maame o na o ye na won hwe 9 months na wakọhwe de busua fie no oba no sign 100 cedis sajina fa ye aduane ma no na so je na odi ye aduane ene ka se o de 70 cedis o de 70 cedis o de ye de aduane o ma ye ka benku ena de ena me de bi yes benku ne de nkruma na dabi fante patcha ene ka 30 cedis patcha eno ani score de mam nti me hona ma me frɛ me sɛ me mla fi na dada no me nkɔ hɔ na me didi nti me mla na paso me kɔe nti me kɔe na me se dabi me ma ne mfa ne hu ndi sa na me de ne kɔ social welfare nti nkɔfo no frɛ no ɔba ne ɔmo hyɛma ne sɛ month bi ɔma yɛ 2.5 ba ɔmo ka kyerɛ ne sɛ akola ne yɛn tu ne din nti yɛn ntumi nka ho agye sɛ yɛto akola ne di ansa yɛtumi aka ho asɛ nti ɔmo hyɛ date ma me wɔ fa ne me papa ne yɛkɔe date ni so yɛkɔe na ɔde saa 2.5 ne ma ne ɔmo hyɛ date ma ne sɛ ɔmɛto akola ne ɔse yɛ fie hɔ de ɔmma na adwuma mu hɔ de social welfare patcha ba beto akola ne din ho ɔmo ma ne date nti madam na ɔhɔ no ɔse ɔkɔ leave 3 months na ɔmba nti ɔba na ɔfrɛ sɛ yɛmbla nti me kɔe na ɔse brand na asɛm ɔdi nti me mfa ne nkɔ court nti ɔkan na ɔde letter na mama me de ne kɔ ba man ka nkyɛ me maame nti time ne so yɛ na yɛbɛkɔ no na maame ka sɛ daabi mintumi ni sikani ntwe ma so nti yɛngyae asɛm na akidi ɛna me gyae asɛm ɛkyerɛdi oflɛ na an wo de me akɔkɔt me wɔ me lawyer nti ɛmfa me ɔnka asɛm papa bia ɛna me de akɔla no kɔ school sɛ wo de ɔma me din na me mfa ma akɔla me mfa ne kɔ school ɔde din ne send name ɔsɛ ɔde akɔla ne to ne sister ɔde akɔla to aso ɔde ne to ne sister nti me yɛ nam ka kyɛ na wo di ni aba wo mfa bibia anka wo bi wamfi 2021 mu asɛm na meka no ɛna edi ma nti be 2 months na meka kyɛ ne sɛ wo mintumi mkasa TV station ni diwa wo me do bɛkɔ baby say ɛna ɔsɛ anfa me kɔ de me kɔ asɛm so yɛ frɛ me a me so me kyerɛkyerɛ ma na me see you mate ɔsɛ me di na na me an sɛ wo yɛ de yɛ a ka me ndi watem madam kasa ni njem so hu no ka kyerɛ me so ɔne yire ne yire no ne na agyae ma obi abɛware ne kwa sa ɔboa ɔwa yile num tu ma de bi kra me friend man yile ne di matem e wo phones me ka no se da bi ne yile ne de ontumi nye saa de no okay nti me de ne call court ni nti ne ma me no no me ye fine pa ba saa asɛm we nti af me friend kra na obi amfi na me gyae kyerɛ di ma mfrɛ ne bi nti be 2 months ne na me friend no ena o send me 30 cedis 3 days and o send me 50 cedis Monday ya me ba here and o dey 100 cedis so nti from 2021 na be pem sabre okay kambo mua skasen na wo feel say papa yi aye kana simodi pa general 1.8 no nti okay kan score dia ma onyina boma e pa oh there be ebe bro dabi wo se wo ye na ode saa atade ne bro no ama uska dabi okon wa ma miska say cedis no de mam no so okwa obesani miska saa say cedis no so na obi asiesie banche wo no se banche ne ye ne fenti memfa ska ne ntoma no okwa obesani miska okase ye koyi ba ye kwa na nimpa ne no se ne obesani agumi phone so eno ano 6 cedis no cross sign fa kwan bi so gina wo ya wo da be Saturday memenda ma me frɛ wa ma
enti eno de etwam no 6 cities right enti wo hwehwe de kira kwan na wo hu ni krom no na wo koye no ena o ma 100 cities ka cha on kra maame na de ma o maame na de ma no se fa ye aduane ma be ma no woni ene ka ene de oba no ano but me free ho aba na o maame no maame aha tobo me bisa question na wo ya no ono ba no ma 100 cities ena o se fa ye aduane ena ye bankuni fanti wo to na mbe okay na adi mo ka kratu ana ka ko mundi okay all right now o ye aduane fanti fine ene ka 30 Ghana cedis nti all free ho na asan yakotakwa no wa mouse ka se gene fafa ka bra okay nti eno ye 30 cedis after no e kwan ba so bio no ohun wa osan mouse ka ena oba ye ho no nso 2021 December no oba ye ho no so maame 100 cedis okay ena da ben bio no year 2022 ma be si ne de o ma miska bia na so say na say am 30 cedis en reach bi na e 2 months year we say yes say ne you total money a odi amount for the 4 years no ena onu so ma say 30 cedis ena sign ma 50 cedis okay ena Monday so de 100 cedis or de 100 cedis abeka ti we ni cry 200 meboa ena we say you 60 ena we say 50 nti 310 okay na dia me mat na ye adwuma pa enti fiti sa one ne wo ye e be pem enne a oti manim ha ne me kase eska papa pani jo ne hini di ni de ye mbo no for now odi amount e ye 310 Ghana cedis any day biom o se oba no de entade mienu me de na mani 2 ena pampers baako wiper baako nku baako ena powder baako eno kikabo me besi be ese enko ba bia ena odi ma eno ano okay ti me ye sha enkomo na se ya na ye san ensta embraha na wo su ko school na wo gina sen na me wo fan na me wo form 2 amede be ko final SHS da be vocational school na wo su ade na me ye ke adwan catering okay nti ohun no onam he mu hia kwan be na mo fa so a mo hia e because na mo ye bi wo ye krom wo nti he na mama meeting na wa ma maintain nti oba ye no utu ne fine pants na hye utu ne ye nti ohun na ohun say na minim ni dada uni no kwan be so na ne ma me kira de wo yikrum na ache na misha teacher ba bacha okay na papa ye kana se mu nani afika kra obenya be se be 45 go now so what say 28 what the 28 bacha now compare 45 that time now no trim plan now say 24 okay enti uhun no uhun we ye na se no no uhun no se ope ana mu didi nkomo nkakra kwa echi bacha mu di nkomo kwa echi be sen anche biasa no se mpena na wo se ope wo okay that time now ni so ye di adwuma no ye adwuma wata kwa DVL ho anoda ho se se da bisisi ado wo boas mi nim adwuma na nim adwuma wo ye nti wo hu no nim se ye wo takwa DVL no afa no ho nti wo so hu na wo se wonya nice gentleman ana meboa obi apede ye ende me blame da enti ono ye no se ne ni jo ho pese wo ware o enti fa ne kofie ana ono du be kofie me na mde ne ko ono ne ka se fa ne kofie ana ono ne ka se me okay eno se onyo basabasa ma wo ba ko enti me mpese me ye basabasa na ka me na wo ye no ko school na wo ye na me ko SS na wo ye okay eye awontam de eye pa enti o ne kofie no ena okohu papa ana o maame o maame eno ka de che o maame o ka chere me so pe so ware me na maame se ono de onye ono no be ware me nti se me a me hwe na me pene dia aha me wie school ono hwe ma me on pesa me san me kwa akwanyim wa bra okay enti uhu no be busu me be mu sa okay oh yeah sure all right but now 2021 and now 2020 say be 2019 we could write 2020 okay nti mo twem planning kakra and check be say me hu ne ne month me ne ni hia na na uko bie mu ma no wan che na obie mu ma no me ne ni hia na ni sen na me kan o pese o doje me na so hu ne na fine man na hu na say what's up na obie mu ma no na nyi sen bai
Okay me pese me bisa o ma me ho no o ma me ka sa che no e no no papa no ono so ka den so that you know say oje pene say ono wo ho no ba ka say wale no be ware me no no de one yire we giant mu bia wale no kwa bro chire dada oka wo ma me okay nti ho na hu say o wenya de ho dwo e no ma me call ne wo takwa ho nso o ka cha me hwese obanye ma wo ha nti o fiu krom ho ne wo say ho ye he enyina se e na wo kohwe no that na me wo school atakrade na wo school atakrade nti wo je eziat da bi ne amakwa na mama kwan nti wo ba fie no e na wo call takwa ho e kohwe fie ho say obanye ama bie no na wo kwa wo hu hwe che say oni oba nete se bia ne ho ye transfer nti ne yire ni sana de no sana ekoye maka boase na ne yire no da bi omo won fan ba boase na no owo ne ye transfer ne ko takwa nti oboase na ne yire wo pacha ne yire no mi no ho no mu na wo ne yire no mu mi na so betimi ai third wife ye bebe no so okay nti wo ko takwa fie ho no obia mbo ani anche won se be ma otai de ma ba fie de oso wo ba ye hwehwehwe ni what I say and girls na wo area fie wo compound obi an signal wa ma bo hu sa de ya wo ba hu e jadam but e ho ne de new site e ho ne ye new site na adwuma ye fo no na omo na obi aso anka adwuma ni no bi anye sign bi an che sa de ya wo ba hu adwuma wo hu okay nti mu ho na nyinsen e bai nti wo so ka chen sa wo nyem no kan de ono de wanka hwe say maje me no na nyem anan koyi da bi me ka so kasada na ono de wanka hwe it wanka hwe it means that wonyem you get it ana nyesa na because sabi me ne be matina say maka chen say me ne me na me ka say me hwe na say ni nsen dia me ko school nti anka ne de me say no me no ka de ana ka say da bi ma me nsen okay e ho na me pese me hu no say bia wo ka say wonyem no no hiri on pe pacho da bi ono de ono kra na e pressure me maame say me se me nyim nti wan hwe me am de draw back nti o ka kira wo maame so wo say wonyim na wo maame am ne ni amba wo nti ano na me maame na ni bri se na me nkọ hospital na me nkọ hwe na ono de on pene so say ne ban mo mpene so say me ye de me nkoyi ba na wo de na nka wo na enyin se na nka wo se ukoyi ba na ye check ye hu bi ba ono de de no se de ono de wo gigie say ye ni se o ye prophet okay enti ono ko check ye no no mo say ye den o ma nka mo so mo hu hwe na yare na yare ene ma uko hu obi mpako no ye hahaman ene ono treat wa ene mo hu say ye fibroid ena wo fibroid no another time no mo hu say nyinsen so hye ho da bi ni nyina ye hu say ye nyinsen enti one continental da bi one no ni say draw bia eno ani hahamba na maame ne de ma na odi treat na say de wo treat de na so yefunu no da yefunu nsho say obi amenyim na fon ana na ma ye ketekete mintu ntafie menye hwe me didi kama obu nsa pasha 9 months ni na obu nsa pepepe ni na maame na eduro na odi ma for hot no see en hwe da nyame be no onimade na wo treat say na say fibroid nti me call dunkwa hospital boy friend lawani okay ni obi ka chem said papa no ya de pasa me kwana say fibroid obeka nya fibroid so obeka nti me call e no hwe me no ka chem say da bi on fasik or the camera me nsan maybe nti me nkope obi a oye sunsun na okohu sa maame no nti odo de o treatu nya na no say fibroid na o treatu ba na o yefunu ne de na enye kese eti sese nya oti ye iti na sa na wanyem da na wanyem first one ne de nka second nyinsen aba no na wo hu bibia na ma anya o hwe nti da be na wo fibroid ne no ba fefefe me nkai po on kai da wo ye me won Friday on kai date no 30th July nti fibroid ne bai what chim ye senji chechem honu mu kakra am said will be our account maame ye aduane ma no maame de na o treat you it's now in fie wa na sa 9 months ni mu nyina na otna na nete ho da me ko be 2 months e ko 3 months na ko tna na nchen say wo treat fibroid no okay nti na wa ye aduane ama maame na wie na den si nti be 6 ni mu na me yefun start say ye me ya nti na sister bi wo me nchen na ko frɛ maame no manti maame kra na ne yam hihyi ne say den na eye me nti oba na obehwe me no na o ma me adu
mam to ma me do na me started say me fi nti na de na eyem no se me mla nti me kɔ no se da bi me mla na de na epese e ba nti me kɔ da ho na me chimi ti say de obi a wa ka nti fibroid ne ba na kola no so ka nti ene na wo na account omo pai fibroid no why na pai fibroid no asem na wo ka na e serious o ba wo sere ene ma hye me wo so pa because you say na me serious no dos me so aka me ho nti ene me hye me wo so e ma me nsire bi me pa cho me say nti why na je go fibroid na wo no a wo da wo na wo ye chem e na wo chem ye na fibroid ni ba tu ho say kun eno mo pai fibroid ni free na akra ni pie na she bottom to mo pai no we yi fibroid na so we akola fibroid ni she bottom pasha ati say you say oh we chiladio say ha ene na wo na akam na na ma me nim say so ma otsa ni chen a wo de eduro be ka onyin say na odo koma ama enyo ma me na do koma sa herbalist to say traditionally exactly enti ma me no treat too for pregnancy enya fibroid enti no nim say o hwa for nyin say na wo na wa dwen ko so say yin say enti ade no ono atena ono ye o chimchim e na o chimye ma me no je awo pacha you see traditional birth attendants na do come an onje awo oje awo wo krom wo me boa ba se fibroid wo ho a otumi ma wa edroma no eno so nane enane ana wo be chim te se de wo se be nane se de se anti wo de ne de nya chim na wo ko chim fibroid no wo de ne de nyi se na me ba no pesa wo ba no ene wo pia fibroid ni nyina no wo ni no oni ni pie ye so what dey me che na say okay ena wo ba no but so wo ba na wo ba ne ye kitikiti because of fibroid ni 20 ni enyini se ne na wo so wo listen na kra wontimi nye kesi wontimi nye kesi ai ha ye ba mu kakra nka ye ethics nti akra no de onye bone bia nti ye nshow akra no ai ba ye de ye hu baby no hu fe nice baby girl ena wa wo no na wetimi ahwe wade saa ba bepem this time enti wo ye no ena wo frɛ no ena wo say bra Joe ana wo frɛ ni sweetheart Joe ana dear Joe bra Joe na me de bra Joe okay first me ko hu me te so ye na me de friend but yo ye ni nti me jaye na Joe ye member ho na time na hu so wo ye ohene no ase me ko ne ho no omo krom no da bi dan time na me ko wota kwa na me ko no na ne na mfofo na sa na omo de friend na se na de me papa ye ote oye na ebi so na ye friend na keke so na onye ohene me bi sa no so oye ohene ekuro ni na ni we bi so na nya ma so de da na ne dem wo so ne ebi gugu wo kuntunkuni ni sa nya ma ni na bi ode no okay yo it's time na ono fibroid ni nyina mo wo fibroid ni princess ba ye ni nyina no e na wo to ne nkra se wa wo e na o kan de o so ne de no ni se sa de ni sa e wo ba me ko ni krom ko te se ye so ko fa ba bi ma no nso sa the same way no e bi ye the same day me kwa ni shi na me ko mu fibroid no and ono ni benyi no the spread the fibroid a je de ye bisen e bi na ni benyi no spread the fibroid okay it's only ne kasa ye no sa wa wo no e ho no oye den e ne da na mo bi o otu ye ono de na ni je sa wa wo ama no pasha obisa se wo den e ma wo kan nti maame no ho wodi science an wo ba wo me ya 6 months e wo maame no ho e me hwe wa 6 months ni na wa mba ho a me hwe oda me ya 3 months ni no ba e no de santa de ni diaper ni sa nya ma na e de brew okay nti onyime ya na ono de no wonim se eye nyinsen ono de oye doctor no onim se eye nyinsen no o ma wo ska se one bla bi ba ya ho no de 100 cedis e mam se maame nje na me fa nko hospital de besi ni en friend nti that period of 9 months ni mu nyina 100 cedis no de ma na o frɛ no da bi e ko ba sent na me sa 9 months mu nyina wa frɛ ni da adentia me kwa maame ne ho no so mo che tre me nyema bi se me nto me friend o ka kire me se obema mi ska wan fa ma me nti nti wo join frɛ for the 9 months ni nyina but o ye no de then you thought to say o frɛ no na sa onyim no nyina wa frɛ no wa frɛ no ba ko mienu na se wan fa na wo join frɛ na wa wo na wo frɛ na onim se ho no wo kate wa ho of him me sa na ekọ bai enti oye na osi onde no onim se sa na besi no ene dey si ye biem me wo Friday Tuesday no send me 100 in the following week Tuesday no send me 100 this enwa na sa nya ni ska na be bro de enti se ye de be ka okra na 510 ana 610
because you only na down for the buy no 100 bi e na wo ye no so ma 100 ni no nti na 610 e na odi ama okay e na wo di ma me ne ho 6 months e na wo ba fie e na wo ba fie na wo say wo be kwa hwe ni hira kwa nti hwan na wo bisa na se wo ma me be ya oh yo wo ye den na wo sa ma me no ni sa ofe na na ya ye kana ono ni na fi krom go nti ono ni na fi krom okay na time na oni ne nyem ye na on show no wo ko ma no ka chen se me no nua be ma oni ni fi kro ba kwa anyu na wo fi da bi ono krampo na ko ka che ma me so ono me na wo nti ya ma me ne hwe na ma me ka chen se me mpo de me nye obi a me ye masabasa okay by that time na no all ma uska on fi ni ade ni na no wa ko report na ma sa ma me na me ye 6 months wo ma me no na me ba ye no e na o ko all right nti ma me na show bibia ne busua fie ne wo ena otu ho anamo ena okọ ho ena okọ hu wase to be oje o fel so patra me kas ma me ye mbo anya na me bo okay nti ono ade enkomo no no ne ba ne di ye say o de say won ware okra because o yire no mienu a ne ba na ono wa wo ne de won hwe ne ba wan ka hwe ne ma me okay nti wo di na sen wo ho e wo takwa ho and one dem 3 ne ma me mo bu ma mo de 2 e ho ye he ekun face ache ekunfi esache e ho no ofi nti ho na okodi 2 weeks no we dey na onye ska koi 87.9 Kumasi o pe bosia dabi wa na o pe ska na okoi okay now di 2 weeks e wo ho no di 2 weeks no buy no muni na no ma 100 Ghana cedis no nti obuy no ukoi in that week ni na obuy ya na eche kakra nsan obuy asa me kwa ade chin say 3 days no buy nti no obuy na ni ma me friend no o kan den o ma me friend wo phone so say obi aba ho so na wona o ka aye no kore e no buy nti na bisa say that time na wunie o ma me nie akra ne nie no e dan na papa jo so friend say brajo o admit ye wan ka hwe e no ane so hwe mu e na o ma 100 cedis se fa ye aduane ma ni e na o so penalty e na o je na ye aduane ni ma nti o call da ben 2 weeks na udi wo ho no ono odi how many days odi 3 days ma 3 days in poje monyo day onyo day ewo 3p garlic mixture ebe ma ho aye den papa ebe ma ho aye den e boost immune system no oba ukọ mfiche na wote yawa 3p garlic mixture ebe ma yawo no akofom e ma yi a ebe siesie no ama na ba yi wa ye kese abroso ojonso na wo bre ana jonso no makra e 3p garlic mixture we e piwak natural e draw an waso a ode aba e natural garlic ya e na ye de aye 3p garlic mixture pebito na oho ento ubenya bi e wo Dani herbal misty herbal Colinac herbal apidank e na angelis o pedudo etu anu afre piwak natural e wo 0248 928824 0248 928824 3p garlic mixture e wo to a ebomu e na e ho no box na etuwa ni hyem no eye kokko aha e na garlic na edatoa no ho enso eye kokko titi natural spices ebema weduane aye de papa enne ukodwa so na wo pe spices dia ye aduane a enka se me pe spices tudin ne body se o petete natural spices na otobia ebema weduane aye de a unya ehaw bia eye ya natural nyame ya garlic akekedro jene nkiti bay leaf nutmeg ya ene ya ne fine yesi ene nipa ni adaje na be yi garlic ho na be yi jene ho na be yi ginger eno kra na ni yi ya na kekedro ni hu yi ya enti ya ye amount yen fa salmon fry yen fa nchini ngumu yen fa kala bia nso mu ye enti wa okotobi na wo de be ye waduan na senya wo sipe wo nchini no na wato nchini pepepe senya wo sipe no ye wo stew de wo ho ye wo jollof de wo ho garlic ni ginger te se de mechanic se ya kekedro de enso wo ho wo pese wo season akukọ any beef a ukodwa manso a wo se wo petete chicken seasoning anase tete beef seasoning ni nyina ubenya bi ato ubenya bi wodwa so man tonton spices ne de enye na ebu etahopo na opedodo etubro nya ebenya nkofo be ye aduane bebre na wo so pe bi etu aton de a na wa frɛ omo e wo 0245 580957 0245 580957 na me sign bra na eyeden na be ma wo ne na nyima all this while ono a wonhwew na ni sika seme mma yie na okwa hwe ne busua fie na okwa na okwa hu ne busua fie oba obedi 2 days or 3 days or ma 100 cedis na erkreto eye fante odi wie no oye count
na okon adon we madam da na den ya na nya okon na adon a anka de wodi yawa wodi kwei anka oni kwan se onya atenka kra na anka we biem na den ne si hoso san ka den na ma otirim ye odei o ka tire me say me ana me ye into the akola ni nti en science na ne nhwa akola no so wa asem na kan so wa oferi to si suit trase o so wa o kan oferi en to si suit trase e fi yomo we girls talk me no mi oni ne ye bon komo wate aha no so wa na o ye na wa o hwa o ye ne bone da o didi na tem da o bua kan ko me ndi na tem da sa but o cassette ya da bi we ni si wie na e tire na me start e dey si wie on hwa akola na chi na e dey na ma na ono ka say we wa na waye nti say di akra ni nti no ye njai bibia ma ne nka e no patao so patao empata no yo den na ene nyam pata na ye dey so patao ni nyina mu no okokra landline wa ma case ka kra say Jennifer Kompo wa for free enwa all right nti ye nto aso nti from that time now say what didn't call social welfare and a social welfare for friend no money buy say every month in concha 250 cedis o entua bi da utua once and a day the manager no o cycle social welfare ho report and no can say always na so de friend de bia de o kan o kan timi fa ne kokot nti o mo letter ma ti letter ne way e wa ha okay ye be hwe letter no na eno mo se fasa kosama no ne yen friend wo court na de quality a wa wo no pese obehwe ne ba no o me yia no na o ba no we bisa 4 years die o be bisa ne papa da bisa da na ya na o ka se me kan dia me kan e po no se me friend man me friend was ujo won hwe me nya me be bisa o oh na ni nyina o ka enka na koma enka na kuma se bia da na oba ne ne be kasa no minim ne ye wo hunu fa me be cross o be na me so de onko school na next time de ne beba na me kasa se o kasa a kire ne papa enka na kuma kra ma adana akra na kasa ni ntion send this kakra mfamba da ene na so ade de bia me ko se na adwuma sem ye na adwuma sem ase de bia sa but unim so wo ma na yiri no mienu no what is so wo ma me ba na kan wa 10 o se dai me ba na kan wa 10 na nabila mfa asem ogo mbafie hada agbozo herbal clinic esebra no hwehwe oni paduam emfa mawo o say oye free health screening nyame ya adom akwesi ade de yenimi ya agbozo herbal clinic ne branches mienu Kumasi ene Enkran o hwehwe oni paduam o say bema wote asea eni kwan say o bema eni de eye adwuma yie enti on hwe ne be nyina gani koya na rente obi emu ma no ena opata no opata de wie ya still on san hwe ne ba okwa agbozo ho na ode na ewu a mesrew obesiesie na ma be ma na se ejina so na ode ayedwuma yie ama ho ato sada no o screen ni padua frutiri so ekopem onase o fidie machine sapapa na ode be yesa health screening no o se onje o hwe de hia ne se wan kasa odu ni padua ne beko ne branch no se ye Kumasi de se ye Enkran de ode kokwa obehwo yare ahodo a o san treat no eye typhoid fever junsom haw emma ene mema wokoti enam enyarewa okwa agbozo a obetu ase edi amawo osisi taye o ya bebre a mesrew pa no kwan ensisa ebebubu edi egu agbozo herbal clinic odi hama na edi betritu bema no so entimi ngina so yie na nya adwuma yie a odefo ade obi ebefa edi aye adwuma kwa agbozo herbal clinic na wa ade no obi amfa ncheche odefo ade ye fa ncheche ye adwuma yie pa na mboa low sperm count ntime wo we de nyame aye na dom ne sperm na no we de otime wo ye so wonhwe ne ba etu so de ntime nto ba de a ko agbozo herbal clinic ho na oma sperm no emunye du na count no enoso na tiri fa hye nsen why Kumasi de chemso May 5 all the insurance office wa na obehu wo mo from was 0553 417752 0553417752 ena Enkran so owo kwashiman oben ohino ahemfie hwa na efre ono so eho number no e was 0241750282 Tommy Delight enso ma yeduane edia ebo no eda form enye se ebo na afunti na eduane basa bia da bida yen yesi yedibi na yenimomaduane se nia esi ete
eniti na ye di ho adanse e de akyerem no oso kita 20 Ghana cedis na wo de ba ho no ma rest assured ubenye aduane adi say ye jollof rice say ye fried rice banku and tilapia assorted noodles assorted noodles nye noodles noodles talia na sausage kakra wom na ntwinam kakra wom ene de keka woni nyina assorted noodles Tommy Delight na obeko our second gate shopping mall kwa second gate no omone no na edi enhwanimu ubetimi akwa akodidi wo ho obeye order no na wa befa wa de nso a akwenya wo ho obeye order na omo an deliver enfambra obebia wo nso a mepacho eno so akwenya wo ho sabre ya ye kase ya ya akwa akobo 2 o'clock idi aduane no aye ready man ko fa hyase edidi dadada no betue mu a akwa akopim enwumre no ndu na kosi ada de 2 o'clock awia ekopim enwumre no wotwe na omo eba for number so person or further enquiries and I say place order 055 252 3530 055 252 3530 and 054 832 7673 054 832 7673 Tommy Delight ebe ma wo edidi ama oho ato wo se obey oba no so ye ama na ya Friday efia nti efia ne to so du ewo o so okra ka se ma bedudwan o wo bagye di aka ni na ka waji bedudwan no e no won hwe no wo so won kasa ntia no sana no ye ndie de ema mi di na tempa me fe na mi di na tempa na de na udi na tem sa oba papa o pese o hwe oba na udi na tem a wo fu ne bo mana wo fe na se bianka obenya asem papa bi aka hwe na se o pese me hwe akwala ndi afa ne bram wo boase umfa na ma so ni mikuru umfa na koma me maame na fa no kwai make that effort na fa no ko na hwe ade nana what's na me ka kire ni se dabi ade sisi amene ne number me phone line o phone right ba so ni krom ho nti ade na akra na nya 4 years na otimi tro se ode na to ni nuaba na ni nuaba no ni nuaba no me call no ba ho wanje ni number me je ni number ba me friend once me no ka kire me say me ni jo assembly on person be ka binti me mfa ju send ye nka wono ne de akra na to no enti se jo onhwe na wantinasi anto akwala ni din there se wanto din but of fraud no ka kire se ode na to ni nuaba enti ni nuaba ni nim say efia ye ni name sake no onim ni nuaba no onim say oni obi awusa nti oba ho no ansa obehu no je akwala no no oje akra no enti ade na wan frɛ na nka se mekuma to bi unya be ma se ode akra ya to no won hwɛ no sa asem na nka me pesa me ka tre sister no ba no nso we nya so afa ma yes one ne sister no one ne sister no ntokwa wo ho one ne sister ntokwa wo no side ne ba to no sani ye oba ho no beti sa case na ne sister no otu no fo na kofa bufuo baaye sister ndo ka sa nka obedi ono won wo ba da wa wo mema mi nti ko beji akra obayi mpo enti ade na won ko hwehwe wo mu bi on pese obayi take a risk me ka hwe ne se so pese obeji akra no de omla fi na ye hu se bona aba beji akra no ina no so wonye ba wo so san fi anamon say first one na 6 months na wan hwe akra na wo baaye no okọ ne maame mo ho on san bo anan enko biom na akra na nya 4 years enko ho biom me je se wonim se unia ukunu ya ye kana se hefa na owo se se oboase o fita kwa ba oboase wonim baby potia owo pasha ni nkonya din ni de ye mpese ye bebo because ye mpese ye begu nanim ase nti ye nya ye friend no brajo na nti when was the last time on brajo kasai Monday and o se dey of friend ka trem se wa send me scanty me nhwe and I'm catching say you must not be sense say cannot dey aba na dey no ne o the se school fees are 100 cedis no okay the school fees are 9 cents see school no kwan omo bi school ni bibia akwesi 5 million ti na di obi sika 2 million nti me fa say scan kwama ni mpan dey obeto aduane we wentie me kasa kora na ka tiko na wan kasa oye di adwuma me nu akusu akwachi man ti de o kan me nu akusu akwachi onu akusu akwachi ma nti na o de hwe wo ba no otimi ko school fine okay nti wo bai hwan na o de neja no oko school wo be pon be ko no na no school mu nti e pon ana mako I say wo so abetina kumasi ana we freeze ma ho abetina kumasi oh okay yate ye try say ye benya ye nua be me ya na ye bisa no e bia na bibi potin bi e wo ho a
sister ye o se frɛ ama right ama ye nti na ama eputi bra no off no but se bio nka de o ye no kra de eputu off kra sa oba de o say o hwe ne ba you get it nti epese ye toto ahoma na ye hwe se ye benya na ye ni edi enkomo na ansa na no mayema uska ye nche uska eye cash out Akoma cash out per number ne dial 0*439#. Uncle Joe, good afternoon. Oh. Good afternoon. If I told we are, Yamian the Pata will say, Yamina, do we papa? You, Mpocho, what from me, Aunty Bea? Me, Akoma FM. Okay. You, Mpocho, and you Bessia, what friend in Janetta? What happened in Janet? In Janet, I'm a das for papa. Yo, Mpocho, you knew Comoca Crabia. What can in some pina, some of the mass work a crack? Never see me so then some hurricane or you no quarrel. Or say now, baby, see 4 years. Now, a scar, okay, can't change any damn man. Oh, yeah, 610 Ghana cedis. Since all you send ya, maybe Shan Cacradium, Caribbean, been a diaper and a wife. Mommy, yes, dear. Any man, must be okay. Ma, me sound so, I. Yo, but I am from how many minutes time? Fro. Eba frame. Yo, now your child call CCI, Pocho. Okay. And Miss your child call and some nor can matter. Mean Jindy Doyle, no car, into Pede Chim Cacrabi. I. As some way, no, say, I can't some and some no Dawson. And some no Dawson. And I'm saying, my phone, I'm saying, mammy. Maybe I know I'm a sacred back from back. Okay. And friend, no man. My own thought on my minute, some of it. Young friend of mammy, and tell me, son, Madame, be son, Miss Abia, not and I'm a friend of my minute, son, all being your friend of mammy, no. Your friend of mammy, be son, I also a roba. Ain't Jamaica there, out there, friend, mammy. Oh, Minya, baby, out the inima. Say, no, your friend of mammy, no. Your peday, mammy, no, so cassa, but Obi can answer. Waba can in some pee. At your peday, while so a yano cacramam. Na maybe Sadebia no shower roba. Oh, the besave you away, you know why, some of no. Obe put you off. It's not maybe so day. Or shower roba, and Wada room, I ain't come up. Sir, me bought me recording, extra. What's the mammy? Oh, but you know, like, Sabi, a bisham is free when the Yamatono. Yanya Patawasa, and I like me Nanka Niyu when I'm saying, Obaja say, me send no 100 cities scratch 4 days in Mayu. What can you be Abahono? What can't you say or no Kasai? Emma sending 100 Ghana cities. What can you not their China? And the next Chima soon in Yana say, or say, oh, Shakra no cry. Mimi Bisani say, Ebay me one because Sabi or Su Udi Akunya cry. In Tebe, everybody want to say, or he minimum ni anu yi na me nkasa da mo kana mo boa e dan ya ofie busiam okay ba ta wutie e dan ya busiam fo o da se ana me ntuma no ntuma no so me ntuma mo ye sabe ye na ye boma Ghana man no aye akodo na ya ma awofo ni na ituma hwe omomba onu onimnia me pesa me mba mo ekobi o ya we na ade ha me ne se de bia me discover me de bia ana original court and this come be no original baby. What we tell me? About me tell pa. Okay. Me ba tell me see me tell pa. I don't go court nyina. So what the buta no? I don't know. I don't go court and mama no almost 250 cities. Oh. What I say? In some because I make it say, "Mon friend na mama no our uncle." Yeah, networking to go so try. Enti wo dey why you ready say wo hwa wo ba na oba ya otimani me ya ni suban na eputu off ana say wo dey o ma me wo ho mo fa na ma me na muntie me ma me wo ho mo fa na muntie nso mo beka oh mi ni pa bia wa ababom sabe me sita ya na ye ya nkola na ye hia o ja say enti me di say bia oba ya ma ne ma aye ba so ni abota ne kon ya so ni ebini ba ke ya o de ba hui last week scam the money na odi abahono na me patro me be ya can answer me patro your friend is saying
also want to need input. Oba pay. Me think I can say. Atom when now no o ma me no obetumi hu yi. Ah, okay. But I wouldn't tell me. Okay. O ma me no would say. O ma me fa no asom ho o kasampo. O ma me no, yes, o ni o ma me so kra nti ye. Ye from ma me no. Ye from ma me no. Na pesibatu su koso a try mami. Ah, ye so a try. I want the uncle. Who uncle zamunti. Sabe me edwuma na moye sabe ye na ye bo ma na. So bu edwuma ya ye na wan be di atem kra. Ye da se. What is it? Enti masa wo de mama na ma me na no fa. Mu che no o. Eh Janet ya na wo fa. Musa na o fa. Okay. Ye be wo fa no number no so na ya frɛ no. Enti da enrane da be na o send in 100 cedis ya okay. I think it's Monday no. Monday ya. And I'll send in 100. 610 year no cray. Say 610 na for 4 years. See, what send your man or the me call Wajo I was Saturday. Me a question in an second question of Yanka. And of course, I mean, the question say. I'm a some view of course, Sabi. I'm a recording camera. Come on. Okay. Yes, but I buy a lot of Sabi, Obia never that temperament. Then not come the way here. Me say on ye because on them oba. Okay. Me bedina monim na me nka bone enfa no ho. Nya nisu banti dia na obia na ne afan life. But nia obehu say me ne ba we awo. Nti enfa obuo ne eni de ma na me de ma no. Onu sama mi. Oh. Some de recording na ekum so emamu a. Ye beji wo back door. Ye beji sa audio no back door. Me nka say ntia ne da. Okay. Because me didn't me no ba ye danya ye oba. Ye oba da montem. But what I say, enti me dey my friend mama na ya was say ya kan dey na wadaroma ye gya o ma wakokra ne nim se me nua be ye otime nia metwi nanim ye nya mfrɛ okra na metwi nanim e kasa bia na on kasa ye mfa nkyerɛw aha na ono de ye mfa ne nsin chance say ya me pa chopa na ye bai 4 years akra yi pa chow say ne be fa so a o be boa me ya hwe ye ba no say no ahusu na onim an amaka cho say Monday kwa maseninska me ndi no anka me seninska okay but obediska batini sembia eno odu gina asem dibia mun baba cha u temi maka asem o mata ne maka na wata mase ni yem na me say akwa na eden ya say kusi say onya kasa ya media no me ni akinje bia say anya media na dabi sabe yen na ya bo mangana man no ayeyi what I say enti mawadaroma abuteyim ne asomdwe ne odo se bia bo maka na wanya asomdwe say ya woba wo yentem enti yen na ya kono yen hwa kwala na mufi ono no enti ne mo bia se mata wata mate enti enti mo bia se yen na ya ko abrabo oh abrabo bu ewo nkukufi ase enti yen na ya chance ya bo abrabo ni bu ontum kasa me makasa bone chane da there be on kind because me on kind da o tie nyina on kan bone bia ntia o no ani discussem na emba na ne what I say but say me the recording extra wa o se da sim oh ene Janet wa ya di oh yeah me kono ho ne ne awose me bia me ye what I say busa no ni nsem na wo mu na busa no obeka waka so onye me no kwa na nka opeso oyigu wa na aka sema ni nyigu waka oh the way me dey am make say sabi muduma na moye no ye da se ana ye ina ye bo mama no aye me respect mo sabi mo bo ma wo fo timi ahwe mo ba me ti ase ora se nti ase me ja eniame ge na me mo edin ko yes akwa nka ge wo ka san kwa nka mi fi ba me wo bu ma no me mo bu ma bi se odem me mo bu ma mo so a mo ti edima ko so aha nti mafia ma no na ni awo se ka de ye bia no yo me pa cho na ye da wase papa ne ani dia wo dia ma ye na wo pese obekasa enso se bi adwuma ya ye pion ketua bi kakra no wa open up de ama ye me pa cho ye hwie a se nya wa admite se akra ne de on yi na no nsi fom da se enya wo ba no wo pese wo hwe no na emom e bia ma me ne niama bi na wo ye na e ma sa eniama no e ba no ye hwie a ye no bedi enkomo na ye hu kwan a ye befa so a on de se bosumi na wotwekra na odbetimi ama ne kakra na odi ahwe ye ba efia de ama ye na na ye de ahwe ntina na wadaroma ye de ubesia ye gusu a try line no si ye benya o maame nso no be confirm de o de munya na muntie de maame nso be ba cho mate eti
ono no personal life there sabe me baka wa ha exactly oh me dia wo na me mo mi na bi obutu achacha ni mo dim me respect you to the point of flesh exactly because you are on another day don't mean go anima so obedwam kra but what I say odi mata some the record dem odi mata mo ka so be me pa na tro say mami yen ye me sa record ne bana some ball record na mbuti na meka ya producer ne beje producer be from na ya voice no ana no su na ne ban bi nti aya na ne pese me bi to na otundi ma bo akai what I say aha nti masramu ya nyina ya chakwa ya befa so asoje baba why ya pon show ni 3 o'clock here we are ya be frɛ na ya hwɛ kwan ya befa so a ya nyina ya be boa na sanya one ye kan ye ne ye toato ahoma no ne ya hwɛ se benya Janet na e wa ahoma no so asofo ma me Janet once I woka nyina me bisa o say wo didi na tam anna wo kasetia no because be ma de no matter what wo kasetia na odo hu ahi what be punish you but I'm not justifying the war ye no but so kasetia na odo hu ahi e de be sign oba no go yesu so wu munaji a ye de be ma wo sreji a ye minim say sometimes e bia na frustration it wo kasetia no en fa ka ho na ka ndi oye ni ntia on kan no kre entina na wo kasetia no wudi na tema na pacha oh Janet it was say waka or record the ato into ogbo wa ba bia uni so record minim pa uni so record minim de oyo ti minim pa 87.9 madam de onye ti say me ye pa but de oyo ti ni nti akura na onfi na no kura na wa ma na wan kan no kura say owo yire no eno ni ade ana na say no wan kan no kura na me ma na o ma ba de obi anware yo ene ma no ma ba no ma me kan che me nua no ma na amutie no ene ma no bia nware enti wo kwehia no abonten no de be na no be fa ho na me ne me yire na say ni me se o mo buwa enti so wo ye ready so wo hu be ma no wo se wo pe na wo di akire di afa sha otrim anything can happen ai di o sharing e kro betimi aka cha so wo nware me srew enti no de wo twa wo ntro enti ye so mbo mo so mo ye lie no ye se ye nya o maame wa homa no so me yonko ne ne so mommy, good afternoon. Mommy, good afternoon. Me pa cho wo ye. No ye me ngale o sisi ye kafra. Na pompo, me ho nfa me mpo. Oh, na when you dro bia no me de. Hospital de ma ko bi. Wa ko hospital. Kafra why? Yo na mommy pa cho unim Janet. Janet o me ba. Oya oba yo mami mbo mi din e me ye friend Aunty Bea me ye adwuma wa Akoma ye fe e na Janet din na sem bia beto ye nim ha na osi o me be bia na no me phone no kasa me nti papa de me no onye yi me nti papa ni ma ati fe Janet de ba ati okay na me say Janet de Janet de be ma bi one na wo asema beto ye nim wa ha na unim se be ma no o hwe ne bana na wo nhwe no akoi inshra se etuma aso wo kamatia o se ne phone nye na obi ani fie bie ma ye be frɛ ne siso ye ne mo sign try hwe bia na course ne ben na che say ye nya course ne number ne afrɛ e de siso ye pese ye hu asam kra jo se ye mbisa wo maame no se nyesa wo maame ni ina e mbisa wo maame se ya ko court na ya ko social welfare ya ka so meto akola ni di non hwa akola na obeye sa de na 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 nka mpese me bisa ne sa question anye so no awanye wa kan se wanye so say obeye bibi aha asam kro na wo mi we kra nka me de papa number so kra be man wo afre me papa ne mfro papa so ntu papa na di match me akwenti mu pa me njai me maame de na me mfro me papa ne mfro papa me papa na yo ene producers ye to boy okay yen to sa number no na yen frese ye benya na me say ye ma cash out ska na didi cash out dial *439# *439# na pick number 6 no Akoma FM o pick sa number na de no ansa wutwa gum sa de obetwa ba ko bia 5 Ghana cedis twagum na wutwa nso a wo bedi Ghana Akoma Sir John na so a oche 2000 ewo ho na mid morning Akoma mre to the best enso abeche bi ansa na Akoma Sports yes sorry a
sports for no beba omo ba omo nso eba be cheska ni bi e wo honom enti twa na wutwa obedi we enye frakadam and then 3 days your call e kire ya papa bi o security man o se watwa bi wadi nti prisons achede no kro to gari dia bread bi so papa wutie me so me gari no meje gari na so de be bread say wonya cash out skani bi no ye je gari no why ye twen glam bitina makeup and so ebe ma why fe baby a wuko bia na opese ye wanim yie e de ma say ye engagement birthday party naming ceremony bibi bia ene eye for no mobile life crashing ayefrofo no enti ko glam bitina makeup na onsiesie ho ema ho enye fe ono baby a wo bia wo friend na obeba ba be siesie ho fretina e was 0544 466280 0544 466280 na ho enye fe na efa ko baby a o ko bia na ye kai mo say ye ni enua ba Janet e na edi enkommo one be me bia wo papa no te akonwa so into respect for him ya mbo na akonwa din na ye de ono ani normal name na the first friend say e dey Joe na friend sweet Joe ana bread Joe ana dear Joe a onye romantic kra obi a ne sharpness house house bread Joe say obra oh I say sweetheart hello dear okay can say na 99 kono na bread Joe dear won fi wo won sho ban shira ma yo it is also asem ni bi na wo ha ni bi na ya pesa o de ba na ye nyina ye ka na ye pa no pomasi bra obetimi afre your production lines no 0530 507849 0530 507849 producers no ebefa na ya pemre na ye no so abehia ewa ha ye hwese ye benya ne papa no ewo ahoma no so na ye no edi enkommo enti pacho papa ye friend say mami me ko dia mami hello so for mami yo pacho ye ka say ya say nya obio enti e hira nkomo na ye boy say waje atu say Janet de ye wo ba aha na e hira papa ohwe no papa enhira ne papa ohwe no ya po hwe me si enhira ne papa owo no aya o discover na de hwe no enhira ai na me po so so o de na ba wa wo ba Janet na o de ne ba ha Janet na me ne ham timi da ka skaso enta ka skasa kwaso oh on Janet that's something like so unjo monka me da me enta ka skasa yeah ben wa wo won chena on de no mo e bi da ben ba pin baba oba e fi e samo ha na ndina mi jimi nanti sama na de ho mama onye saade me ndo saade ni enti papa ni wom de ohwe no ba wo pese Janet be tu ho na mo bia wehu me say papa no onhwe ne ba no but wo pese Janet be tu ho na mo bia o njan no no de on bo ne bra na wa abu ane hwe na no on de one me chi onya wan hwe no onya e to bi ma abu bia me na ma aboka no onya monko na papa no baba we bia no ni je aso ni go forma na Africa form we bia no obo fie no ba se enu ara bi sha for wa so we ka kire no okay anga se na awu ba ndi se awu ba na e ba na tu awu ba na ama no na wo so asem bi aba se bi sha for ba ko na ntu ahuna so de ba ni pin no so no la obo papa no a on do no me nka biara na ye di papa ne kasa no so wo bai o muade kete de bi ofredi na tem pacho Janet wo muade President Osi Janet aya na ofre na ohye na horoba Janet no ohye na horoba me na la ko de o fan fashion me yarinji na me yarinji man kasa no ni dimi de me so ntom o mo nkasa no on de on ko onye anu ko o mo nkasa no onye anu mo ko yo mama yo ye da se papa so for mama ye do besie sanse phone na nkasa no o se emu nkomo edi eya yo ye da se papa so for mama ye wi a ye besan afro ne atoa enkomo no eso enti patro so wutie ye na so ensema ye ken wo pese wo be kire wadwen e wo ho a ye numbers no e 0243 114497
0243 114497 and 03224 98035 also betimi afrɛ na waba abɛkyerɛ wadwen ɛwɔ yɛn kɔma ye boy also maame de sa na obɛka wo oyɛ sof maame Pentecost and Roman sorry okay nti obɛka nse je manyame ɔhwɛ no ɔno abɛhwɛ no nti ɔno ana aboa ɔhwɛ ne kakra oyɛ apart from so oyɛ sof maame oyɛ adwuma bi sof maame na so 60 ne 9 so ntimi tonton droni we tonton oh okay yo enti ubetimi afrɛ na yabɔ enkomo yeba sise ya yetwa ye ho na yebetoa enkomo no eso ade no wan hwɛ kra na okasa yebeba nti odi ya men hwɛ ho why na hwɛ manim eyeball to eyeball na yembo enkomo why aha pacho se frɛ o say me di Janet o free hin e bae pacho me free nzima na bae nzima hefa oh I don't know say me Greek nzima Western region nzima na na mbisa nzima na wo siri ana woni so kuma nzima wa ha mate aha ntina ma me bisa wo se be ye tiefo nso be hu baby poten a ofri ba Western nzima e na wato am wa Harry e ne asem no so pa yo bo me Janet we hu nzima yo nzima poten hefa pa nyina se okay yo bo me nkomai Pasho na me ko school na medical ya wo ba ko dada na me ko hia library fe ni jo nti me hia no ka kire me so pe me na me ka jense medical wo ba ko dada nti me mpe na o se o onya me rofo be wale nti me ne ko fi nko hu no ma tampa so me ne ko hu me ma na me ka chane se me pesa me ya rofo nti am do wa ba fi me pesa me ma me papa mu hu se nimpa me ne wo ho ni nti anche be 2 months na ode be ma one na wo a onhwe ne ba asem ene ba ye na yenya ne papa no ewo ahoma no so nti yenko na ye ne daddy edi nkomo pa cho so papa ye friend say oso ni mu papa ni ye fro papa say nda hello papa so for good afternoon mama but how we are mama mpete mo hu ba oba no se ye fro papa so for papa so for denia na kaba sofo oh na kaba na bi wo krom pa so yo papa cha oba besie not wo so papa di na de fro ne de ahensewa aha na nsuwa but so oba nyi na ehu na koda pa masa nchoro ba mpishu makoda ro school na wa ba na wa ne prof no you ba you know we be na ko approach 2 times na kafie ntumi nko ba bia nti da achi ile bi tina obahwe me ha wa book na be adwuma wa foro ni na atina mada pokufa enti insha papa osha insha aha osha no o bi osha no na osibodi ni ko social welfare na papa yesu di akire ko bi e dey na si wo ho enu kwa no na jado se o gat na be fie ya kan fie nta de mate masa na ya wudi na atna na wudi be pim samre o woni bia ma be pim sabre na o se o be ye friend se say ya ni di nkomo no o se anyensuwa na anyensuwa o friend na o di na tem sa on fa ni di ekura ma ne ba ko sei enti onu so aya na ye na bufu no onhwe ne ba no inshira na obey omuade ana mama papa o de ba sha ba ka o so na kwale na me kura ya me wanwan o sha ba na o ja so all part da na kesi o so na kwale eza sha no person o sha ne ba o ka se o di na tem o mi se mama na o won kene akabos no ama mama di ama sofo mama ntumi die gocho tie ba mama ntumi die it so di diwa ka ke ne da garden na se e ba na e tumi ku so o me yen fene class de bi se mama se ba no ba ya e ba be tijuma wo sa ke na o tumi kan ke tia no an so a mama na o tumi kan ke tia no ye bere so o so ni nya 1 2 3 1 2 3 yes so sa fẹ́ ombra
mpɛrɛfo na ahyia yɛnkɛdɛ nka asɛm no yɛyɛ no yɛde yɛbɛyɛ yɛbɛka asɛm afa mama wɔntiwa medidwa no nyinaa yɛ wie yɛ 1 week ɛbansɛma yɛhyia nsɛm wɔntu yɛ koraa ɔfia dɔkɛ nɔkware ɛnɛ sɛ papa no nya no korɛ ɛna ɔka ne kyɛ sɛ moboa mo ba no wɔ kwan bɛɛ so na mode hwɛ mo nane nhyira makoda no wɔyɛ sɛ ɔkisɛ ne sika mosika ma asɛmpe ne sika ɔyɛ kusɛ ne sika ma asɛmpe ne sika mode ne kɔɔ social warfare no na yɛka sɛ momfa ne nkɔ court no adɛn na papa moamfa ntoma mbɔ mo yam na moamfa no ankɔ court because nka court deɛ ne baa mu a kebia saa bere nka nkɔmmɔ na yɛ nkɔmmɔ foforɔ adɛn na mogya ɛma ne kaa yɛyi mama ebi kɔ court no mpo na case wɔ ne nsɛm no sɛ mpako no wakɔ nkante wakɔ bɛkyi nka case wɔ ne nsɛm no a yɛhwɛ akase no nso bɛ so agya ne nuanom maa no bɛfa no kɔ atena ɔmba bio enti monya opportunity na nka court mbɛsan de nakɔ yo ene yɛda ase papa sɛ one yɛn abɔ nkɔmɔ na yɛaka no yɛbɛtoa so yɛpɔn a yɛbɛfrɛ na yɛne mo edi nkɔmɔ ne ahwɛ kwan a yɛbɛboa sɛ bɛyɛ papa yi ebetimi ahwɛ onana no edi ama papa sɔfo nyame nka ho no ma hoden why mama papa yɛm hwehwɛ bɛbɛ yɛm mmɛ kwan ma amen yɛm ma tuma wɔ mu ni bɛbi pia amen ɛfɛna yɛ no yɛm mmɛ wɔ ni no so bi no wodi kota na karfa so ɛfa nto hɔ saa no so mu saa amen wokɔ chibi trisimi yo papa mate ne magima kwa nkyerɛ wɔ soro he ya papa me da ase pa nyame hya obi si fo ma mekɔ akɔpɛ obi di akyɛ no why papa me da ase nyame hya me pacho yo me da ase yo me da ase papa nyame hya na so ma wa hode na onko so ambie woni na fa bo a ye bre why nothing status phone lines 0243 114497 0243 114497. Good afternoon. Aunty Bea, what are you? Pacho mejo so pacho ho ye de. Ya na do. Yes, what do me ho ye papa. E be na me asi. Pacho di ni be bia o kasafi. Ya so me ya di, me kasafi ya san ko ko ni ti. Yo, ya o pacho ye tie o. Na so me di. Na se papa no akola no sha no sha na se. Ize o di mi sa ba mi. O ma ni se di sa no so on sha akola no no na sha no. O ya le nti no nti nkata. Nti ya na nti bia se we di e hwe ni na. Ene bi ni bi o abofra na so wa hwe no a asudie da so. Asudie da so. Mini aya ye da se wo so tie ye 0243 114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Aunty Bea. 1937. Okay, Ghana Bea ye. Aye wie so ampa. Papa ye tie wa. Mitra na bila kantanta. Okay. Ma so ni pa ya won frɛ me wa. No tie wa si we wi obefrɛ o. No. You. You can say. Papa no. Ya hini ka asembia. Ebeye nsendi ya ya premier woni so otia konya sa utufo. Endi onfa asem na wo kan enya dwuma. Ahwe ka de man obanu ni kunu kanwa. Akola no. Ni de inunfo. Nambo da be ya obehwe akola no. Okay. Ni sa be duru ho ne de e be ye bia da kini se taya ani roba na mama nti aba na so ya ba ne da tin wa sa ya mu ye tin wa sa wa ye be ma mu feedback pa nyambo next week feedback be brave wo ho ye ni nyina be brave mo ye da 7 bye nyame kan 03224 98035. Good afternoon. Afternoon. You me pa chodi baby o kasafi. That you say na. Ima yeti o. Me pa cho de kinite. Wọ́n ṣe papa no oyo ohini ni emikata. Ai. Enti okata agbogu oba no so.
said the Obano in Asimbianka. Mamino, or Casa Mamino, and Bisa Mamino, like one in Wadi. And I am Bisa Waba. No, Francina, I can't walk on a good Aquanation. If you Aquanishan on Pesa or the Shakrano, if you get no, on the Madino Shakrano, said your Mamma. No, Fino, no Shakrano, Aquana action, doing Shiraka, Amano. May that say, Yamin Show. 0243-114497. Good afternoon. Change now, so 03224-98035. Good afternoon. Good afternoon, Patch on where day. I got up to Many about way. Oh, everybody at the market. Yentia, you. Don't do it. Papa, said you brother cry. Oh, Mukasa. Said previous. Where Papa said the Capra, where was in our do. Oh, God, we said won't go. 80 or no shoes for the shop. Okay. One shop around. Oh, what about Okra? Satana, he didn't go. Now, Kranos, what they were before. About Pacho. Into all the sort of patrol. I will not say yes, I said yes, Abria. Medas 0243-114497. Good afternoon. Afternoon, sister. Pacho, where? Oh, I have them Pacho now, so where? Yes, what drove your wedding, Papa Paudini, baby, I'll Casefi. Me Pacho, me Casebra. Me Pacho, Panano, Menana, Mino Casa, we are men from we and Miss Raono. One fa. Hey, Pacho, now the case, Bayan. And case to Mona make us an amene Berman of Koyaji. I would share me power, Quadratan, or come a born man of Koya, or Koyan or Koya, where them. Me Pacho, hold on, here for producer number, name on a phrase producer number, not so direct. Why? Matthew, Naso say, why? You're Mijinaso. Me Pacho, tro. Hello. Oh, Mamma Catino, me see the papa in number, man. Macatino. More fun and Nabila number, Peggy Pacho, assist no fun and Nabila number. Pacho say 0243-114497 and a 03224-98035. Pacho Yejima Mino. Monje fana na bila number en fama no MIA me pamacho 0243-114497 ubetimi afre maami ni gina so ampacho munyini free so na ontie because ono so hijack line no. Hello 0243-114497 and a 03224-98035. Pacho, we are more fast line and to so na feedback room. Hello. Oh, me man. Yeah, Pacho, where? Mina go find me where pa. Oh, me. Papa. Papa tell you my sumo kufiase no tapo. Yes, oh, every day mama mo no be afọ ba so ene ju media de na na drago atono so asile ba peni o kufiase oni stapia o ma gebra o mo ti o parliament o mo pa. Oh, me me dia me kan say ye papa no sebi ene obi na ba be tu no fo. Sebi ni pe ni na kan say eye se woti enu o ya apuna no. Oh, me say wo se wo ba mani bi ya. That you be through. That one say wo ba sebi na wo ba wa na mo tu na brabo enwie pe ya. Open so woti wa wani nyeda. Nemu wo se wo ba ma wo ba ni na da che. Wo ba ni yo pempo. Na wo ba yi ye century ti se me ma mi ti wo yi. Na wo ye juma wo du be tu wo fo. Wa ka say me ba na ti ka se fi bi ni mu. Na so de wo wa wo. Iti e tire papa sebi. Enye nya ba be tu no foto wo hwe ni ba. Nemu se wo ba ma ni bi ya. That's what that's me. That's what that's me. That's Papa 0243-114497. Good afternoon. Afternoon, Aunty Bea, okay. Pacho, where are you? I'm not with you, Captain Bengoni, sitting at the summer. Captain, yet you are. I'm a head. I say, and then as a Catan, Kasa,
na takata na waka ayo obetutu na nu be de fe yan se ni ma me ni ma no so ase se to yale a enko no on kasa ni ka se etu wa be ya we se mo fe no papa he ase me si ye na ti ra wo we se mu se ke fe ga ni ma me a ko be ka be ma wan ko ntu aka papa ni be ka be ma wan ko ntu anka we ya mpanifo a mo di ade a mo di anu ode di ade no enu anu ode ya afre yi won ade o ye no amwa me da se papa me nua be ma 0243 114497 0322498035. Good afternoon. Me ba cha already no mane confirm kakra wai na me be di bro nyama so be say. Good afternoon. Afternoon, madam. Yo, me pa cho di baby a kasefi. Me kasefi a jeso woni. Yo, pa cho di. Yo, dem Amos. Amos yetie o. Dem man dem na bi me ba awo yensa. Ya to so na o si ne ba. Enye mo ma me na me se ma de. Eti ma me papa mo se ma de, em bo abi ye ma wo mo. Ebe ye yi ama wo. Ye da se nyame sha Amos. 0243 114497. Good afternoon. Pacho ma radio ni confirm kakra na bro nya ye bedi o. Pacho mi se ma radio no volume confirm kakra. Hello. Aha, fe de ye Pacho ka Saudi. Hello. Me Pacho ka Saudi ye tie o. Pacho, dia papa ne kan. Enye mra. Okay. Oh, enye mra. Awo ba ti ne ne no. Pacho ka ye ka ba ka yo mo tu. Oh. Kwa hiyo kadi ya mta. Pacho ni. Mo ka ni ya mta ni. Enye papa. Me da se pa wo se ma no kran frɛ kese me ma na na frɛ no mu twom nua be ma anim. Me da se papa pasa wo so wa frɛ yen. 0243 114497. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Pacho Odin baby Akasafi. Let me yaw. Let's do apa. Yaw, yetie o. Bibi we the kitu mi na meka. Akire be ma no. Isi asemi nyina de kosia ne se. Anye de ne akora no de. O hwe no. Enti obi ne waka asem no kama ama wo age atun. Ama yetwa ebu ama wo. 1.5. Yes, I'm okay. Pacho 2.5. 255. 250. Aha. I'm watching. So where did you nka wo form? No, the one so na we do